Tika muno maundu mangalame amekalile ni President William Ruto ni waisi kana mutu ni wende na kuthea na matukani amwe matuka manene ama supermarket metu emwe ni ende na kuthea na ase kana chuma ne chokire kila tukwambia oni mutu no kwende na kuthea ngale kwa eno ya azimio ne ya ase aye mutu ni twese tofauti ya yana na miongo 5 mease mutu no nginyo thea kiwango cha silingi yana emwe na kila mundu utonyo ufikia kwa mundu ase mutu ne ava yu neta uthocha tutambanie nginya muthia wa kilungu vandu va masaa eliu kwambata nitawera sasketho kuanzo mo Ikumbi na vingwa yu nenda kuthocha atongwela twi namo wesethia ni maukethia na tuyambia ni kwatikana tuimina no vokela na musako na indi tikaribu muno thini kumbia siasa tuona matuko tutaona na timu yonthe ne logo mona tenewe inyonde na indi tuyambia na senator wesethia ni watu musia mukamba na ula wonde nenda kusesia kumbia siasa ni mubaya muno rastas nundu akio munde na nundu atuthocha pa mutongo TV utuke kunana na NND na ndise kana ni mubaya muno kwa ngai nundu mbua ne gucia pyo na makueni kwimbua nyingi muno kila bandu iyo ne soko twindie mbua ona kuthisia thini yo kwina na mundu mboso kuvinga na vitu yabani ni ukutwa wanusu na nama nitaheleta kuongela ai pole ama nitaheleta kuongela yao nondo wambue kwinge bana yuele abalane bikie ngalene mbutse na ngalene mbutse ndibbe ndietina mwandu mambeteleta kunna kondo tuna mubaya muno kula kwinga ina ndijongo kumbia ene tu imenesa kila mundu atithanga ni mani na muno tuibanda miti nondo nenese mani ni ukwata kula kumu takwema kwendo banda mikao na kuikundi binge si kuya mete ndomage ba yokia kibuyete matunda maingi muno utana bikokia soko ba bituke kanisa SK ba ulelo ngikundi ke kunetawe ya musyo kwa hiyo kama ya metezi ndo ni metemenene ndele yako isala vano la ukete ndele yako kama wakenda na ndele yako kwa tesungwa sandala kana miembe kwa hiyo tubande metevyo alright ndo ni sikeme nikikalanga na nibe nikisio ndo ni mubaya kwa ngai ndo watunambia asante karibu sana na wawasi ndo mubaya ndo ene ime kwendo ambemba mezi ari mubaya muno senator na inde ne wombwa ne yuwete yone no niengale kwa isu sia lelwe mali ukia ve bandu ve na kiwu kingi muno ona ngale kutwa weke wo ngale ko sia kalawa kwa uyekela lelo itha we metha muno ndo mbwa niende na kuwa bwana FM karibu sana evinda ya sautoneke kumbini ando mai kumbe makula ya bwana FM aiva ni woyo ni wavika ni mobea erastasi na ati na siasa MAITU azuma kula sia FM aiva ainge mono mangu ne azimu makanguli ya FM telo kona tene wingale bayiba na ni mobea nondo wa kwetha tuitanisia twazianga ya tunenga o manonge wa ukomana tika komana bandu ina kawimbuka ithoba na nitungia ngai mobea nondo yona uzieke ndo mawe keta kuona kawiu lakini no na ndiye na itwa nesa na iwe nesa na ne kwazi no nyingi muno mandu mete SMS ya niwe nesa metuki na katika social media niwe nesa metuki na mboya zeni mbikie nesa alama malike kumbeni yu labda tutaona na ngini ne ta Fred MBATHA na FM ni MUTAALAMU ama MUTETI no tongo yu and was a man ni tocha sia MAITU education ati MAITU ma keo kana TV na ma radio twambie maba ikumbeni na ni kwate tuitambia na tuyumaluka otondo twasia ketukuma luko na masaba uko utwibo tuikwate kana ngaino kutongoza mama ni kamweso asante aya ni karibu sana bwana FM tusonge na mbe ni mwanya no vingo kiongi na tuweke waje twako mana mheshimiwa MALITI karibu ingie kuombeni nenda kutungia station ya Mutongoi ndo tunanga episode au kaonena ni sio luo tongo yo Clevinda ni asiadila na umakuona na asioka na adio kama na nane ndene gwa ama asia sindulate bahati inene abani matata sia muno naindi
Mheshimiwa MAANZO ni waweta yuloa mbua nienda kwa siambue no ni juu yenesa lakini hizo ni mbua ya wadhimu ndikaba ni mbua ya utwete mbanga ndu ino niyo waweta andu me kujaribu kukila nilia usi yaone na ngali kiguke betete ni asia no lilikana ila kwa uye muno inge ngali mbinge nitethiwe na accident sia ngali sia muthembozu baake tui ona wa MASAKU na MAKUENI onye nienda ukania mateleva yes we mwamina ubika bandu be kyao na bena kigu kibitite kigu kiucha mina ubika kwota ya ndia yaku ait ndo ile kupita nundu kigu kingali kitakuwa embwe jugila sia meli ya tani maana no ngali ukazia utoite kali truck ito nyene engineer ino nenese katika kiwu baige ndukengi kebina kakewu yes kwou nenda ukulia mateleba onala magweto oka wethe ndeleba numo mateleba maingi meoka makamba unga mamakasisi makazi yeye bae ngukela na mayuka mayewa na nduma unga metabute kalugai kanini no kela nyene kulia nende ala magweto ngale nesu waile uma waile uma kazi ambao kela none yes kila wambo ibaya wewe ka wewe ingale yiyo ke mateleba no kwa nikenda withi twa si ambanga mbingi newo buetu kethe na withi atina imathikone no wa kwethwa nikuye na ndikuli also kwethwa kwitu tuzele tungi tunuza tukazelewa tukazelewa tukagua ichanda onatuo ndio ona tune tukulia aya etukulia kabiko na kaundiza kaigendo kayona kabiko chanda ne ukagaewe keumite kabaka kome muingozu rastas ke chuke bata bono niwo enda kwasia obawe aweta quarter yani ila bona we kiatwa na tube kana woke kia tube ya ngale ba with their no kwetu na ngale ndo inanze ko huye uga ebuva pyo anye mwenene ki experiment yo nosibe no ni ngale mwe ingana kona ati lakini we dibi kama ndo ne gwa ngale ya butha na wewe ni tethangu wewe ndo in control ina ndi control lakini ndo na 4x4 you wewe ni ngito ilaje kwa tlate kwa lock na lock yuna noni tu yuko ndo wau nengona kulia nende no saasi yondo onamba ngale ndo kwa nosima ya ndo matatu ni kuete muno ni ngito byo ni ni ukina kibonesa twesobe na ende saa ingi ya yitu sobya isi ya kalvat hiyo ka kikakuwa ba ungu kwa matatu ya kina ke hiyo mboka ya ejamina kuomboka tumbanga dogo kwa tusobya madhara kiune jabata muno twambia neza yolo akiune kwatia muzia isia ni watethe kana ndeto isu cia atongoi osu anena wa muthia ba ni mheshimiwa Francis Maliti ni kwatingi ni mumwese ana imunini wa governor ba county ya MASAKU kwa ilungu ya miaka 5 inde no thukumite muno county ya MASAKU na kathukuma serikali nene ala mesenga ya vision 2030 ni mamwese kwa ni wamanya ya atongoi tu na mubawe sethia ni twanena nia na twavikia na kwithwa tuitethania na kwianena na kwa kwisera ile itatu ukenda imwe 5 na ambe otoni mukuve avatende vi ile itatu ukenda imwe 5 na ndini wa mekomo kanila na metandao ya mekomo kanile Facebook ni Mutongo TV, Mutongo FM na page ya kwa Rastas kithuku anzo mona ndini wa YouTube Mutongo TV Stock FM official, Twitter @Mutongo TV KE @Rastas kithuku na hashtag ni Ikumbi ya Siasa ndini wa namba cia simu sieva ukione kwaku kuna simu ondo vatonyeka ningwitha ngusio sasa isu siavika endo ine natuambie na mheshimiwa MAANZO otondo ni natavia mosesi kana otondo wethi wona poster ondo twandikite ni Uneenan'Ya ni maandamano kana ni Syonthe yuni bwo wanda twambie nondo mosesi no kwikulia kulio yo vatonyekata ukathi Uneenan'Ya ne twazi ni kanenga kanwa ni kinu mwenda kuthinikia pethi na wibandu na iwe withi ne vuti ukokito already no kokie lakini wendete kunena yuba ngale kwa azimio ni kwazia sawa tuthi Uneenan'Ya ne baya inge sawa tuthi maandamanoni kiki tonyekata mheshimiwa MAANZO na kithi hata
kwa zongo etha be not Raila night kana after Ramadhan ila ni tweze ne thelile yu kuni to expect maandamano mato no tanga so ingi na Uneenan'Ya nitunoni timu ithile andu aya monza maazimio na Kenya kwanza eba na komanie wa Kana na nemeo komana ingi wa keli inzama we nambo se kwa committee ye nambo se ubwo ko mheshimiwa MAANZO kike tonyeka hata Uneenan'Ya na maandamano akana sekana kindu kake bata view nikumana kana onenda kindu kiambia mbunge no tongo yula we mbunge daka mwanzo nomba kake sioka kola kuyene na endano nimekwenda Kuneenan'Ya nundu bena sindu siabata mono sialeta kunena wana mono yulu osakwani na IMBC yenandu wonde chinojo president Ruto aleta endo etekelile tena madayala manaye maeleta ndamane na kondo kindu kima kina thina na balwanu na andikiwe ni Molo Tiende mundu kwitwa Honorable Kana ni wa Jubilee ila yikwa Azimio na Jubilee ita kila officially ya thama officially ikatia Azimio ikayikenya kwanza kono ndo ndia thama ndo baileta na yunda tona kuthi kukata mundu wa Kenya kwanza na agesa me Jubilee na Azimio kwa hiyo no mwaba natukika na umwe mheshimiwa utambira bika kwa issues issue ni quality kecha Uneenan'Ya na maandamano Syonthe no yende imwe ndo katiba nikatikiletia maandamano sayo yote katiba baibando kaitie kalete kana katiba kayamba kuungamwa kilungu cha 37 chaitie ibinda yonthe wimwetikilie kuandamana kwa muvu na kenda kindu kila kundu siye ya mundu ulokwenda kuandamana ndu siye ya mundu na wiva ulokwenda kuandamana lakini na kiuchoka patu kikakicha mbunge ani chanyayikana lakini kumeyo mundu ngwegwa yubala bwana Ishungwa unaomete niwa lekiliebu niwa bwana Ishungwa ine na kafituka ngegwa deputy president Rigathi Gachagua ine na kafituka lakini ni kwate ngaliko ya president William Ruto nunene tanandu make kamea make kaumwingi na ni kwatia Uneenan'Ya nukuendea na mamina kupindwania andu asume wete kinene ndani Kana aumie na baima mundu ungi manasi yako si chama chake ni chaendia lakini ulilikana kana katiba ka Kenya nikanengete mundu uthasio wakulika chama kilo kwenda na ibinda yonthe ona balame yao ya chama ninenganite matuko ikaasya itina wa kilungu kya nondo na yuno weke ondo na kana wakakwika nengane notice na kada wethe andu nimebanga na nimama nyondo mekwika utevo kwa kinu uthasio wakumba na wivo no uthasio wakuthama chama wivo kugila kibata muno ni Kuneenan'Ya na ndu kwenda maiyelenwa na ndu kumanya kulea kwenda na kuimana katika Uneenan'Ya ndeka nota nambia na ndani sasa Uneenan'Ya ni siafika timu isu yambe kuwekewa neyo timu ya Azimio na timu ya Kenya kwanza siye kwa nandu angi maikilia ni tondo kindu unduendee kotini Uneenan'Ya nondo yuko yana jaji no kwenda uzila na mwandu angi magweta uzila la kote unduendee kotini wambaye kwa Uneenan'Ya unopia the same Uneenan'Ya ona gwa waleta ambaye kwa kaendea mundu lote Uneenan'Ya ni akileti na mheshimiwa ndani deputy president Rigathi Gachagua mwana gyoyunge Uneenan'Ya ni andi mweze miaka mingi muno Kimani Ichung'wah MP wa Kikuyu mundu muwe muno na nundu timuni lakini ndende timuni yunda elete timuni ya Kenya kwanza lakini yunda elete Uneenan'Ya ende na gakambia utangasa nita yulo ya izile kwani no yethia no ukautangasa ya kuunza bandu ba Uneenan'Ya kotini alafu ndo kuona Azimio taele kwamba kwegana na maandamano neka nenga ne mwana wa Uneenan'Ya wakatwa yu ndukona kiute tatacho cha ile kana weze wethia kila kiende no Uneenan'Ya ni ngwe ndo Uneenan'Ya ndo neno ile wena Zambia ndo Uneenan'Ya ndo na ngwe ni kwa Azimio ndo andamana lakini bala Uneenan'Ya za ulikilia ngwe Azimio ni kwebanga
Aya, Azimio yevanga mheshimiwa Maliti. Twevau. Uona kindu kithiata unenania uyu kethani unenania wende bate maundu angi manzo yasia ona andu angi maela kuonenea timu yesu isa kwetu ya amemba muonza momathi meka lendi masolve issues na Azimio inaiti maandamano na unenania pamoja sambamba. Kindu cha mbele ambao tungia President Ruto na Raila Odinga nundu wa kwitekela manenani kana galiko Syonthe inenani yasia Erastus nuona ila kuna Ruto waisi no wetekelia unenani na Raila asia nene wetekela they ambio wa na maundu maendea ona kauna ingi kuona nga wasiende lakini demonstrations siagala kila kingi ne yulua kana unenani uende maendeo maandamano maende niona pate undu patoneka ugethia bewa unenania uende maandamano maende nundu ona maandamano ni ukangina makoka baume upe unenani ni kwambezi ngina makoka upe unenani kumaandamano ne kothokwani unenani uthokwani unenani wo mheshimiwa MAANZO asia ekwani kotini yenda kulikilwa yenda unene wanekenda majaji withie matumo na mesilia mo matunga bwe kwani nekenda matuye kwani kwanzela ya ile na ningwitikelana na mheshimiwa MAANZO kana andu angi atongo yesu majority leader su andu asu angi me unena nena wamina utoya wamina unengane kwani yako numa sia munukabo numa sia munukabo kethia andu unena ona kikamba ibindane yatene nundu ibindane mundu abetia musie nundu kuya makoti no asilela wo musie ni be family be kalandi jupa emela ni mwasioka mugaiki wangu kingi cha kweta mahango makoka extended family mugauma maango extended ende no mugoka mbai na iba biko kiwango kewa itaimba ila nene itaimba ila nene ila yo bamu you we go we man the justice lakini you ukambezia iko na mbaila nene utulo wayo ni wamina kwa step zito kwanza tande also know you to heal kwambia parliament manenani na kata kwethugezia ndo ala manekiwe katika committee yesu newa mainena mesoba na nene na sisi machia ndo ala mana appointiwe chairs mathipu na maiyangwa siasa maila mogete nacio manene ya Kenya nitukwata solution na nukuona tamata onyo nene ya Kenya atongo yazo wa mazisia wonde nondo no mezi ebinda no ebika mundu na ndo ikaoleka nundu wa importance ya matela wende na udili ayo remember na nenda unene aba it is a matter of life and death ebinda demonstrations ikuna kuyanga ainge na nikindu wasisia embwebe mundu na ndia thika mwana wake nikindu very painful na baka Kenya vidate ne mundu akwe nona in a village gate undusu itekwa very serious ni serikali ugethia ni kwanza utuyusudike ndwende especially patezikie mundu zuo waiwenu lakini jua ndo imatinio kukua ugethia mundu no twendesie ko ni asia maisha ma mundu onaembwa ni chokora onaembwa no ni very important na itailo so vya maisha matu kwa ila tane wa opportunity whether the opposition katika serikali ya ku make decisions ito na utuma andu matakwa kindu chambe ugethe andu meka la maisha tailo make decision eneusia eneusovia Taiwan bwana FM tuovaue twina mbauma vau inde none with statement ine ya Azimio na statement ina somwe ni mutongwe wa Wiper Kalonzo Musyoka maja kana katika maundu ala maendeketha cia ala timu ila yatumitwe ni President Ruto kuyana na Azimio yu ni kana ve timu yatumitwe ni President Ruto ya gukonena na Azimio nikenda kwa vikiwa ula wiwana wa kuungamia maandamano ni ase kana maundu ala maneneiye
maikoso na wito mondo wasi wonde maikoso na wito kila kinozi na wito nikicha IBC benge waya sava benge waya ngalama ya mekalile na ila serikali ende na kuwasekana ni ende na kuthea na ni mutu nukwende na kuthea ku nukona Uneenan'ya uyu na maandamano taitonya kwenda nya imwe kana undu mheshimiwa MALITI kwasi maandamano matonya kuthi makoka makaliko Uneenan'ya ni makotho kwani ni mubia undu umwe nienda kutungelelo mheshimiwa MALITI waweta yolo wa undu musumbi na former prime minister maneki kunena na maya na kwateane kana mwateane wambe kuunga uno ndu na uneki onesa kwambi na munango ketha ne batoneka ikuluyu unguletie nenda kwisongia tawu muno ketha ne batoneka paendo Uneenan'ya erasitas mithelane ne kala na kunelombe wita bangi nena ninenda muno kutwa Isaiah 1:18 ko kai tusuane bamwe na ona kethiwa mwathani ucio iwe ona kethiwa na isienu ne ndume tamukumbu yes ni wese tika hete undu usu ba Kenya toile kwasi ati onetha siendu ila si ututhini sithukite hata na sioneka si na binata ni utabizia ba erastas nye nundu ni nete nandu ai yukwa ukwa mheshimiwa MALITI ai utabia mundu ni watwawa musi yake twa mango baketwa mbai ni utabia undu usu etha we munene muno ai na andu asu kuyana na kunenya kuone mesa ni makwata uzungi yuko tandi pe unduma na ningwendeana kwiko nanye ndikaeka kwiko nye ta mutongo hii na mutaalamu pe unduma nisi pala pe kunena niendo wote weneza baika makwate aneo lakini kindu kimwe cha bata pe kindu kimwe muthanozu muzumbe wanenie na former prime minister manenie former prime minister hizi ati yu tazizi atona tabengwe iye tegazi tukazi iwe pe nduma wika wakatika Uneenan'ya uzi katika Uneenan'ya pe kindu ta tactics ya negotiate Uneenan'ya yu ona kutwika musumbe no naize no teke musumbe onaronda ko naize no ni matonda kwika zindu 10 na zeni matonda kwika zindu 10 yu Uneenan'ya wega to kwambia imambe ya kwibanga undu ambe bayiko jugwe wewe mheshimiwa MAANZO iweta bayamba ole kukazamuka mwe muyumbe wangale kwezu ya azimio nikana Uneenan'ya mambe uthokwanya mbe yani Uneenan'ya beza wambia to the extreme tasi atwambia pege preta negotiation paradigms twambia pandu pala pathuku pio nikana tuko bika pandu titonoko mania yuko ngale kwezu ya musumbi diketu nazo eno ya azimio ne obege ndu dikete yaje be kadi bamu buko ne kadi yandikitwa maandamano na mwende na tendo myumya immediately after Ramadan na kwanza nundu ya Ramadan ni dalile nitambiye umya kadi yitu yesu nenze ya kusukuma muno ngale kwa ya musumbi na Kenya kwanza withe ni mabikia otuwa mheshimiwa MAANZO ayazia niweze wethukije kwa andu meona misimamo mibyo na andu asundu kweta mata mau misimamo ni mibyo munga mozu mubyo wala wana na kubinia mundu zina kumwika pressure yuko ukadi no kwigwa ya nete kuandamana ndio ndo kutabizia ba muno nyeta mutaalamu ne galonde zieke na methalama kwa mutaalamu ndi kuona maandamano metuke tia ikana maiko ndo muona metuke lakini ndi kumuona metuke nundu ela wewe musumbe na tinga mazia ine tu unena nendo kutabia paka gilaze pokitwe kwa niweze makwata ni wachuma maandamano meune unge paka gilaze pokitwe kitu ta flash point pokitwe kwa pau kwa musumbe ongamanga azia hii kwanza jumu ukula na zia hii niteyetekela kwanza tekagika uke nake uwa maandamano nake ayasi nake musumbe runne wetekela jue twaungamia na hitu twaungamia yuko umunango yugwewa tuyandamana Uneenan'ya uendeye nyina nazizia monota mutaalamu izune nzia
ya with azimio ne MASAKU makenya kwanza nginya mabikie kwitikela zindu fulani na kwenda okay na ingi fulani matakwenda utakumi atakwaza petake inani twikianza mathili ona mendo tu meayu sindu kumatisha na maandamano nikana bithie maandamano lakini ila magetwa ila mekweza kwetwa makagilio mogetwa biko makazoka na utabizio ba mundu wa rastas na kwati na pe mundu mwana hetwa ina mheshimiwa wa Tala ba yes ndaka wa ba ya Kalama wa Kalama yes na kweye kwanza usu Tala ambia ba ende yuno no abindu azisili na kweye mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Raila manena na pe mundu wangu pe musezi watukulilie kwa hizi kuli FM pakeza kwikwata nanyi na kwe hati ya rastas ya naisio na ontwaiye mutarania kilungu chambe zo agenda ati wendo manondu kukethiwa sisi ondu kwethiwe binde bitu na kwia ethiwa Kenya utongo ini withi ruithi bandu kona wathengeania na ulama na sindana yes undu ucu ndukoneta wibasa na yune wezi undu ucu tipa kwesitwe kwitwa by parties ona yetwata na yuti unena yuti pa na mweso andu amakekala ndi ne utavizia ba makakwatiania okay nundu bainzienge akakwatiania na maondo maisonganesa ndo baindi aya tuivu mheshimiwa MAANZO tuivukwa bipartisan nethukize nthini wa statement isu ngweta azimio ni mana izikicha parliamentary kana kicha mbunge nitwenda ongelanga andu angi kumanza wa mbunge na maendekethia mavikia kuendekethia makau mutua na andu angi maendekethia bo na Kenya kwanza ya iti ni mbunge ona wethukiza president William Ruto nginya umonde ainena engaliko siava ya donom ni wavikia na kwanza kana ketha ni maundu mbunge wethukiza rigiji mbunge atongo yonthe ma Kenya kwanza menda maze ni ba mbunge yikundo ni niki azimio ne kwenda kuongela andu angi makumanza na niki wona niki Kenya kwanza ikuthingilela ni mbunge na ni mbunge Professor Makaumo tu ni mundu ono tu kama nene muno yulwa sindu hii na ni mundu tu da ulunga mbunge no sia mbunge pinala mena kwa market da unengwa ni enende na enende mato na kwa sababu nyosu ipinda yonde uko ila kwetuka kukekwa public participation ndo bayimwe aho betu kutagwa tadungero kola kuyenende wenda umbea kana Kenya kwanza ndikaete andu moke unene ha kindu chu uko ndo Professor Makaumo tu ni mundu wese uyosu na matukani mekuongela makongela ameaneni mongela kwa Kenya kwanza ndwele makumanza makongela kwa azimio andwele na kanda withe ne wekala pia nene ko ndiko na thina na kana bena thina kwenda na andu angi mate ya mbunge nundu mundu temo mbunge no tona ndwele kindu kingi kitane ni mundu wiba mbunge thina na nichokela binda sindu yitu mana waingi kula ku enende kwethia enende ni menda ndatika ya mwiso nemo makuira kilungu kila kinene cha kinduke nundu wa public participation na nundu muswawambe wa katiba kaitu ka Kenya wechekana pina gombe wa kisiasa wena mwenende ni wayu umachaka nini akanenga musumbi akamya kadini akanenga muyumbe akamya kange kanini akanenge mayashi kwa ubina gombe ni wa mwenende kwa ndokwana tabe na kindu kibithanye ndini cha serikali kwenda utowe mbunge bate pa kindu kingi ni pa kindu kibithanye pa serikali enda kulasimithia undu maandamano kana Mauneenan'Ya yulwa maandamano MALITI kwithiwa kwa wona maasa twikwenda mundu ungi onenda no nije twaleta unene apa upena thina ni MALITI enda ubingweta akili yaku nesa ukethia mukakwata mundu museo wakuka kutetheesya ni MALITI posa ni mambo mbosi mheshimiwa MALITI utondo nazia Kenya kwanza mwendekethia Uneenan'Ya utwe ba ya mbunge azimio imogie na ikinyengi mease kiu tete kwenda na kiu kieswa kwa
jidukezi amwe ateo off camera ndi wetanu ase kana Uneenan'ya watu wa mbunge wathi na nzia ya mbunge no selesia kana serikali enda maondo ama selewe to mina moi onge bazo onge to huu na siendo ino azimio mekwenda sielea kwesa kuyanibwa na maondo ma serikali maisongambe no kuona serikali tayethiwa iendo selesia Uneenan'ya uno nondo mbunge kwe process mbingi no ewe mheshimiwa ya MAANZO yazi no nginya kwezobika kula kwe mwene ndi maondo asu o ndede matona kwebinda ndio na undu serikali ito naona very advantage kuselesia Uneenan'ya undu to selesia no go maundu ange maingi withia mainesa ukuneka na nikuyaene ndime kithindune kwa yaile bathi intention ya serikali kuminana na maundu ama negotiations ando makasioka maundu ma maendeleo kedi atikweti maundu ma negotiations kwa nye oni wakwa nikana nundu asimio menando mwonza nyaze mwonza yes nayo Kenya Kwanza inando mwonza nyene ona baikendo kena mavitio maile kwambilia bunundu maundu ala mekwenda makadiscuss wa ndo asuni mawi makadiscuss mailiende na mena options sia kwetekela kana kwekata kana kule netina wa meko uyu pena option ino nge ya yukuzoka inge nende ukethia ne mali cha level inge no ila example na unenga kwambia musi mwamina musimuka kila musimuka imbaine tuendete yuko upe option ya male yako igwa na kimbunge pena option inge ya dinundu tuine igwa na bake mbunge ne taile kwekata na nito na idwete demonstrations mato na agree bando ba demonstrations letata ndazi chao litata ndazi committee no ibe na ndwange matea mbunge kitumi no nene fears ziazi meo nondo onde mathi katika negotiations makethwa mundu eke uniform ya timu yake zio fear okay mundu wathi wekete uniform ya Kenya Kwanza na ke mundu azimio gete uniform ya azimio na ni during the azenoelewa the mindset na ni during the negotiations weze kwethia andoma azimio ni stuck kabisa maundu ala mekwenda mayulecha nundu enunga azimio na ke mundu wa Kenya Kwanza ndaulecha nundu enyunga chao Kenya Kwanza lakini yube na ndo ange matekite uniform yu nundu kuyandu Kenya mate inazimio na mate in Kenya Kwanza neutral mato naitha nemo voice of reason lakini ndiazia nundu ana ndo anube ti hope na itumasia izita Kenya nundu nando elected na itumasia izita Kenya nzitu sia nundu tu nengeta opportunity you to represent ndu sia asia na kuwa you to represent what to represent yet also it's a big challenge kwa ambunge amezi na nube ni enende ni ndu wa represent maadhibu makedho me soba maye ngewaya ndea Kenya tiko ya ngewaya ubo wasia ubo wa undu tuto na utethia ndea Kenya mathina ala no ndo muno kindu kicho ndacho mani tuna azimio pe mathina ala kana maundu ala azimio me kwenda mathinikiwe na izi kitumba na endi wa mbunge kuma athibo maile kuthinikia mathina asu maile kuthinikia kana waze siamba yazera nondo matometwa bu nondo wa mai represent siamba sio na muno maundu ala manetiwe ni azimio kana ala amwe ni mato nao ibu na mindset ya masinda okay ndio zetu na elections na Kenya Kwanza ya sinda azimio ya kata ya sindwa ando amwe ambunge amwe mato nao ibu maazia tina amusindie imwe twetie chao ni chao na itina mina ni nanyu ya katekelebe ndio si yumundu wathi na attitude isu ndetu kesi okay na keonge ayoka na attitude ya kanai nengitio ugondo meonena pungwa isaba mwine sinda mathi na attitude ya muthembosu peidho anguzanisio nenange bo chukutume ngwasia ambunge azuma ile idho me soba remember ando hao onde na Kenya yani ndiasia ngethia ando hao onde na Kenya onde mezila malelo amwe tutume azindu imwe tofauti no kwithwa
pe mundu yu we chamani fulani nonge we chamani kingi nonge serikali ne nonge uta serikali otherwise ebinda tayu ne ndeka mundu amina ubikabu akalilika kana yu sinduila tu nene aba si usunde akena alright na nemu nini bewa nde akena andu ma Kenya nde akenya ni nene bewa kwa juko makambika msoba na maitumesia solutions ito no tedi and no akena mundu okaunduka nini emete mundu kwake no siasa kila kende kwa mutoi kana ni wewa kila kende kwa mutoi ukewa ai mwana ya kwa mutoi ba ya kuyo kanyite eyumananga na kwena mwana ya ikayo wambe ya kwezilia kana ila isi muno mwana ya kukoka yigita inywete na yambe no yikayo ila ona itu itaile tukizia kila kende ndi ingi situ lingeleta ukathe ni tukizia tukamana sindu isiende ndi ingi no kwika ba Kenya tukalethwa treat each other like brothers. All right. Bwana FM tu ovau no kuona batonya kwethiwa ngale kwino sie ile pengale kwemwe kana Syonthe yenda unena nyono selewe nondo azimio kwa kunenga ne demands ingi cia kana ni makwenda pongelwa ndwangi za wa mbunge moma ikwenda unena ni osutwa iwe mbunge direct no Kenya kwanza itaze no nginya otwa iwe mbunge asante yue pe onduma wa bata waile mama na ile kuota pia mundu la wi yarastasi asiye maitu na edukize maitu ile tawo ugwa unena nyola wende ne mwende sio wa masindano alama naye bo mako zubeti undwambe waile ambo mano no mama ni chokiende na muno ndu titona kwitha tithisilie tita mama ende nendo ukutabia mweso mundu akili yake thene na metho make mene nthinesa no wele kutabia kana kindu gigiende ni kuendea nuzipe kindu reta tempo kindu reta inasha you ngali wona ngama wona mundu ekuzia ndere nambe mundu aspitizia ngali ndu yes you kila kiende ona yute ile ba rastas no musindano ulawa uteti unaende mako zubiti na musindano zuni wa Kenya kwanza na azimio na yu musindano pe kuliambe ulimba tozo kwa maenda kwana ngebinda no ile maenda kwa yu ndo ambe ngaliko ya serikali TV na kwethia undosuka kusanga ukaguwa ibinda kwa ni sawa no mande na mande na kuna maondo la mota ta otongo iwambi na wiki ndume kwasya na kwanza yuki kiende enende nicho mazia hizi pezi serikali ile kwenda ikulu ta serikali lakini yuki kiende serikali tie ukulu yoka ndu hizi yani kwa mwana azimio yuko unoze ogethia nitwa elewati ni masindano azu be maende na maende yata nyando wotabia undu maende balama bigite yute babigite babigite kwa siati muzumbi akasya kana unena ni olawibo we ewenda mbungeni kwati kulia ati mundu la we rastas yani kwati zilio kawaida kwati zilio kawaida niweze undu wa mbunge nunenania wailobika bandu ukakone wakula nunenania wailobika bandu ukakone wakula ze ukapika uba ukone wakula ulozinda no chola we na yumbe ingi na even de kwe ya netie no tona kuthe no to nyungo olika wa manda nzingi sia kuongelanga yumbe yuni chokuona yu mundu wa azimio kwa na undu kwisilia esilia kila ke utuma musumbi esilia kana twende na mbunge yeyoka nundu we twa ila uteti wa thelile na UDA yalika ni waziokie atambi ya yumbe angi mabwe hata menga le kwenu engi na kuondu owe tho namba yake na kwa numbers yuko owe aya sailo kwazia twikale mbungene we na mu undu neweze na zakana ona paka twika paka kunwa undu welegele na kukuna kura wene neweze na zakana akasinda
na yu azimio ni thene kindu kiu na yu machona magekata machona ona ni wote na zeno jogo tumeta azimio ma ni jogo na maandete mwate ne ona ugo maandamano yu ila monete kindu chu ni wo mezili che kindu kingi ugwe mayazi ati yu gondu wau ni tukwenda pongelwa ndwangi nitukwenda po nundu imbunge kaya kwa yoka niweze nyindi izo ndo na kwasi yulu wa tongo no idete manyuba lakini wani ukulia Erastus zitawe mu Kenya wa kawaida peke ndo mwajime wa maliti wane na chabata muno pendeka atongo isoba mutongo yukuthiba u atiete chama chake lakini ni ukulia Erastus Kenya yerekala undu wese utongo ilo twenda guo na especially you kwanza you oteti usuwende yote na mboboa umundu akathibwe wa UDA etikele point ya azimio umundu akathibwe wa azimio etikele point ya UDA ine ndo wote kasamuka u ni kasamuka tela izi muno nebo withia no we mbado withia ne ondu wa we nundu withia ne ondu wa we ona kwa Kenya yonde yes tikamanda ona irutikezi leta Kenya nundu ba nongale kwili sina mathina na ningale ko zioteti azuo ndana ateti yes, ateti ma azimio na ateti ma Kenya kwanza nimo men na thina ta ateti moni ukulia i tinene oneza na titele wane Kenya yitu na tinene ulwa Kenya yitu mama ke kalambi meoka ta ateti ni tene ta Kenya maitu nengozo unge meoka nendo kwenyeta mutaalamu na undu nithiro ni ba Kenya nondu nize ba Kenya nendo gutapia tikaeka ateti asumeo katika mea thimu ligaba u mutwete ozungio tila hizi kukwata ozungio na FM ndina otela lakini meazia kana mathina ma kiuteti mathina kiwa kiuteti na ateti ati asu makwasi mathina ma oteti mathina kia wa kiuteti usu nundu munene muno metha mainena unduzu wewe nundu nene muno metha mainena na yu pe undu pe mwana mata ilo neo ila nguwe mheshimiwa MAANZO aiwe tondu katiba kambi na ni kwati na kazi yazi omononge kambi na ivye andu ma Kenya no ithite na bina no ithite ononenga yuko ula ethane muyumbe ethwa ni muyumbe musakwo kuya hii maundu moteti makuna woteti ni wezi uteti ni kutala numbers tikazia tena andu yana kwa andu 50 andu 60 mathio ya na andu 40 mathio ya na 60 ni mazinda uzu ni wita woteti lakini pe kindu ngiti kwenda mundu la we Erastus na mwithukizia na muziaisha kita wa voice of reason niti kwenda soberness izugwa mheshimiwa Maliti iwera iti kwenda soberness na niweze munango niweze munango uteti witu Erastus tunene ugo urate mijua temeze ateti maitu pe namba nene muno with the other na muunga muyu muno na oneko na kindu kibwa atakisio provide ticho with the enemy olera nacho ko nepo with the na nepo kweza with the no seo nundu aya na ateti mekwazia meendo mina thina wo ki uteti thina ula twina uona ndo elo mina uyizo minwa ki uteti bege ndukingi ukwenda nundu bege ngo na kutaza wa Erastus ni andoza mama tumani uba na FM tendo kile tuimina tisikile teimina yutikaye kanisi ateti ano yutikaye kanisi ningi ni ukulia mama akwate maizene maandamano ni maongamende tikilio mina mai niuzi no tene pe undu menezie kweka ona i committee mananenganie masitwa controversial ni kana mazinda ni oba ubethele mwaka muima kana miingili nebo nye ngakulu ata mutaalamu na azia adeditelo matia meoka nitukwenda andu nitukwenda atongo ima mediation matonda kuya motetiu nena mbola na mayo yonge nagu nena mbola na mayo motetiu nganie na point ona kautiwa ngale kwa na mayo yonge nganie na point ona kautiwa ngale kwa kunika atu kabikia bandu bazeo asante naende bwana FM nienda ona mboso mayimo otomani nondo twane na ngomo no ni anatisi nake mwene ndi easi ata yolwa one nania nondo ni wate muno ni ona otomani maingi muno kwesela mitandao ni itu ya mikumu kanidie nakwe otomani wetoma kwesela ile tatu kenda imwe 5 namba otomani mukumi batende vindi ni wa Facebook ni Mutongo TV na ndeni wa Twitter @Mutongo TV ke @Erastus kithuku na hashtag ni kuombea siasa namba cia simu siva ukione kwaku kuna simu ningwetha ndio saa kwa une soma motomani Facebook ile tatu kenda imwe 5 YouTube na ndio saa simu ciaku
kuyu ikia credit na uyekeria wako na simu ni wathese wa TV kana radio yaku tuibone kwanzia ila ya ilite yakana mbie na Obadia Motesia ya Honorable MAANZO always keep the Kamba community updated politically and in other aspects of life tumanyozi wa adhi wakana uminukilelie and other aspects of life tumanyozi wa Obadia ni wambaye ya pole sana Obadia tumani mali kaba maingi aya tuke kwa mundu ukwasiati Alfonzi Nzenge ya CIA rasas kipindi kisawa kuumulolongo no ingeda si hatongo ya sumu no makonete siendu nesa Claudia Nyiva ya sianuende na kosesi ngale kosia Kiambu ngede si mheshimiwa MAANZO ndiko nindaka ya rasas believe me kana mundu asinda na numbers karaila we are ando kivela we are ando kivela kikita kuye wanike enda mundu asinde ende utena numbers ndo sinda na niwo Raila utenda mbunge nondo ndena numbers ifo mundu aweta kindu kiucha numbers ni kwate bwana FM vaya mbunge Samson Musyoka embete ati Kenya kwanza ni maambie kwiko na kithoi kwou ondo Honorable MALITI ukwasya vai mwiwano twetele kigaloni kiu okay na Felix Musyoka watching live from Embu whatever you are doing is a healthy discussion heko MAANZO asanti tukikuwa mundu kwasia etawa John Mutuku mwikavuthie Honorable Kalonzo Musyoka keka akamba on the including muthama ni metha na muoloto umwe to solve kamono please Kamba don't fight each other on ambivilia ya asia ukaito swanie vamwe bana FM no wako tavi mande kwa sumeva Isaiah aya Isaiah 1:18 Kevo Mutunga ya watching live from Kiambu Road KFC Shell show iko sawa say hi to my okay na ndi family yake mwana wao yake family yake asante no zio kulika na family yake aya David Joroge asiati na nondo family yake ni CIC be mwandu wake to ani wanza mutoi peridot mbula Kevin na on there met Ndikuma kwa le village matu location Matungulo zandi na mugethia mwagathio mwanozu David Njoroge as a senator why do you mislead Kalonzo and you are a very wise man please ngoja miaka 5 handshake hakuna okay Njoroge FM akunite sindo nesa muno ateti mayesa kwete osungyo wa mwenende kwa uatongo imama kanisa mongelwe vundini wa Uneenan'Ya osu Alfonzi Nzenge yase mulolongo tuivomo vyumba kamwisho ongelese atongo yasu asanti mwakeleka na Kebeth Mutoa yase mutaalamu osu ethia wa engale kwa Yesu ya azimio Keni matheka rasas kwa kule atongo asumbesa isi ya 3% ni scandal kana vewe kwatyo sedo ageni matheka bethetu mwekolo kiwe President Ruto umonde ni waseka na thuko ma serikali MAANZO umwe wo atila was 3% ya musala wo kwekiwa kinando nikietwa housing fund kwekethia kana mwishowe athuko ma serikali maka kwata nyumba kana makathoa nyumba isi ande binini ndeni wa housing project iletwa iwe ni serikali ya Kenya kwanza we wanaze kule scandal kana no kiendo chao watching live from Ngong Town salimia MAANZO na wageni sana ni Tush Kuma Ngong naona ando ingi omonde mwetomete ngethi na nenzeo mono ngethi ni nzeo na moyo wa ngethi ni kuketha ni wa ngethi anga uketha little bobo azimio yethu kwa mutu othe view mai we mwana ndika iki kamba kikizio wana kikamba chai mamba ndika Kiswahili kana Kisongwe ngosoma tafadhali MAANZO edukizio yodo kwazi Alfred Mutua Honorable MAANZO ethia wa UDA kana ethia wa azimio wa mwithugizia wana hata we erasa sideka kwesawa muno ongelese atongo yasu ni Musyoka Valley former candidate MCA Thika Township okay asante akaidi mandea makulyo ba niona umunde mwa ni Ngethi aya asante Ngethi ni nzeo
Aya ngatuge ba YouTube YouTube ni Mutongo TV Stock FM official. Mutongo TV Stock FM official, subscribe and then YouTube yetu. Nienda kuambia na mundu wetu wa Steven Wami yasia following kindly na ketu taraita yase so bwana FM anasema watu kama Makau Mutua hawana political stand. Kama mnataka watu awako parliament, how dare we recommend the sort of Makau Mutua who was Azimio Secretariat? Are we serious? Okay. Sara Kilonzo ya asiati Erastus onetwe maandamanoni. Yeah. Ndinaweza iwe mayetu lakini wapanga mwe maandamanoni. Aya sawa Sara Kilonzo ni sawa sawa. Tuke kwa Samuel Kithekaya ase kulia MAANZO kanane batonye kasava ikabandishwa ninjose kamango ikabandishwa ni kwati enda kwazi kana mungwa ikabindwa ni Jose Kamago Miriam Makeba ngirese FM muno at least umonde FM na MAANZO me area. Okay. Kula Kidhome Erastus tinia mheshimiwa MAANZO FM na Maliti na wafuata nikiwa Kasarani mwiki Erastus okay asante sawa nina ukwatia tuke kwa Eriko Kioko ya the best thing MAANZO ni kuthi maandamano ndio na twetelekea vasa lazima ibadilishwe na Jose Kamago usuno ngeo konenya yulwa Jose Kamago to Eriko tuke kwa mundu kwa siati niona ndo inge mathoketie bwana FM ba Ikumbi ni akina Sara Kilonzo shabiki sugu wa Ikumbi lazima nose musakwa FM yethe ya wa atu ya ave musakwa Kidhome ngale kosea Kasarani mwiki asante Lois nienda umbuba ni simu siano ndo naba unenda onengele simu niende no kusoma motumani bano tuke kwa Samuel Mutuku yasema maandamano majesa kutethia na kwiki masilia mutwe ando malike muundani maimenika natho wawasi ndo the President William Ruto kiuno genenete muno mundi na wagenena aje kwiki asilia mutwe kuthi maandamano kwitheze ngalama ya mutu aya weta tongo imazimio Joseph Mwendwa yasiave vinya mwingi kuna kula Kenya na kula iingewa yani wengi wapewe hivi unguliwe sava we haya mama zamba negezi ndo imwe bayi ona kwa mwene ngazoma ikanema ndiye ndasimu Lois nenda simu gato iwando basi mwana mama yasiata omunde nondo moyasia ni ngethi ba David Mutinda MAANZO ni Azimio damu salimia MAANZO sana ni Alex kutoka Mlolongo Alex Nyamai hello Mutongoi tusimone nenena nao karibu ikombene Nendo ka MAANZO ati. Uwa. Lois simweswe na kelele mono ndio mewa. Newa ye ndenya matumono. Nenge simu ya kele. Aya, nenga simu ya kele wako na simu wenda ba sana TV kana the Siasa. Tuambe kwende anasema kana naende andu masimweteliwa vaini director ambe omune ngandozi ambo muthinikia yakanesa masomo motomani nono ni maingi. The show is wonderful, watch live from Somaliland. Salimia MAANZO sana na umwambie tunataka maandamano sana hata kama ni kesho tuko tayari kukimbizana na serikali ya Kenya kwanza. Derek Nzomo Derek wa Somaliland by the way natie Derek natie wa isingale kwa hizo aya tuanze simunyu aya hello Mutongoi hello anandie wa mundu bau hello aya wako na simundu ya hoti la nagu andu mazimu zingi mwenda au to enjoy hello Mutongoi hello kongorena ni weka Ziaisi ba wende
Manuel ketheka sana bwana Erastus na panelists. Electoral injustices must end. Political problems must be solved by the politicians. Let stakeholders versus non-stakeholders engage in the bipartisan talks. Kenya ndikwenda andu mekwe kuna kethoi. Okay, haya. Ati nani shareholders. We. Ngethezi Joshua Kisangi MBATHA ati ngethezi mheshimiwa Senator MAANZO, tell him he's doing good but ongelange fire na aisukuma MPs MAANZO maeke kunena ngewa ya Kalonzo Messi. We want to hear them on the national stage. Ne watu mwa Erastus ngethezie mose ni onaga batu kwelwele ngeka yani wembea ni mugethe na mwili onage mugethe zebu na mugethe aende Mwendo Frederick, wapi mpango wa shadow cabinet? Maandamano ni kuharibu usalama wa biashara zetu. Opposition ni maarifa tu ya viongozi. SKM atie bidii. Mwendo Frederick, bedhibe kendo kiucha wedote kana olikana Railenza mheshimiwa Kalonzo watangazite asioka kuketha na shadow cabinet. Wando no meokule shadow cabinet kwa ndiara niende na kumina bano na nienda yuni some motumani omanini Alois setha simusie sawa no kanengelelesiana ondona okay utumani usienzo miye kane some otumani webano wa mundu kwasi ati Erastus kede atongo yasumu no maliti akonete siendo ondo bailite mwe emevau. Okay, ni muvyamo no mutunga Obadia Mutesia. Honorable MAANZO is unstoppable and is a national figure, a recognized lawyer. Always learn to appreciate. Okay. Niona ba nimesongiano ya mashambiki ba. Nemuye moya kaya kutuma motumania mwemate na ndaya. Kitui Central Locked salimia wageni sana, alafu mwenye anaongoza watu kwenda maandamano hana tofauti na Pastor Paul Mackenzie. So Raila plus watu wake equals to Pastor Paul Mackenzie. Sini wani wake Beni di Benson. Ni wadi kila mundu niweze Pastor Mackenzie no. Nula Pastor wake liwi ola wena maondo maingi. Ate imake amboma nethiwe makua kumona nanza amete mafast. Na hindi omundi ninaona membinge mono ya vikiana kumbua. Ni kuyashika ola ni county ni Malindi county ni ya Kilifi. Uwetekana hata mati weni thayo kana makwie na amathika mutumio sinu wita wau. Aya utumani wa muthia nikenda twende na kilungu Muammar Gaddafi ya eto Muammar Gaddafi kai to okay nale ndo manda bodyguard Siaka. Aya yaziati tu connected outer kabisoni kumbe wakabisoni massive kaja atongo asukila umwe au miewoni wake na itumi we uzo Gaddafi amwegelo mu miewoni wake na itumi aende andu masimo nengo choka kwenyu ila nguka nesambia na sipo niamba kusioka babe atongo itwambe kunena maondo ile atatu na ine nguka ingi na nesambia na simu mheshimiwa MAANZO tio twambie kwako tuosonge kabe ndo wakulwa kana mawoni ma enende nene gwana muno enenthimena utanu na nena maswani ya maseo yulu wake nduki kiendete ngalikwe mwe kwenge niwe wa mutume mwa weta yulu wa electoral justice nuru no mukatuka kila binda mukakuna okula ikathiono wethia ukweli ndunaweza kuona kana ningwenda kwachaka na upinzani wewe ola waileta kweka ola nikusisha serikali ethukumenesa pyu na kumisukuma ethukumenesa ebe mtumia wao cia wakulia kana Jose Camargo no abindwe kila katika sava niguo mundu wondolo thukumana sava ndeba lota thukumila nayo no thukumekwo ona bala Jose Camargo no nonekie Kenya kuma ila ndeto yisi ambie nenda kwasia save sine na tukika kana thina eka usakwani wa Kenya weguoka ina sindu ingi sindene cia mabengi cia mabiashara ngi manene mandunia na resort cia ndio ingi cia kula na tuni chocha tuma
patukika kana saba ndi ambako bingwa ene sindu izingi bandatenga nite mwanya nakondo uso lawe boyu pa ya konza city dina ibo ninaona kada nitise ubije saba situ yu tena saba situ ziba na miaka yoketa no tume isi sianza na siaba siba mwe kila kilika saba ni kila twakunana cha ngenda saba yetwe niwesekana nikwatuka mundu ni wathayu ni wauma ukuni akakuna kula na hizo ukuni mweze neza mundu ni munathikia wathi usisia bala kula sio kuna wakituo chu uyethia nukunie nundu be ndu kula yako no kululawa telangu ne kondo uri tukwenda utalo wa kula binda yokita wethia ne musio na saba nito na utethia nundu wa kunana cha kila kiendo katika BVR kienda aimo nginya kwa saba kwa ukenda umana utalo niko banya na enda bengi siongelelo nundu kulela ndo anakauma noni ya mosumbe ndabe kendo siongelelo no kitonda umana kana nicho andu mazimio manasia pingwa saba enda ni mukate witu wenda uonde enda ni mukate enda ni wo na enda ni wenyu mzee uonde aitu tuitwe kabisa President Ruto omonde ine na ni wakulia hii niki azimio mo mena thina wa president peke yake nondo kula ni cia konwe cia MCA cia konwe cia moyumbe cia konwe cia senator na kwina mathina acio onthe kulia niki kisia uzumbe niki me ole anazio nozio kuma methana ya kivuitu ulilikana ibinda tarakanithi niyo yaina mathina muno na wasijondu kura iko na wawethe yakwe kundu cia kunwa ona mbei ikabituka 100% ikabituka yana kwa yana na owese kura ndikunwa yana kwa yana nundu be mundu mwau pe mundu andikithio na thiu kuna kwa kichumi kibaka na kingi ajo tu kwa ziandu mathe ya musendo andikithiti ilobi kunia ilobi ndo andikithiti ilobi imakueni kunia makueni ndo ndo andikithia ilobi na zio wagula wafika uithima kueni uileo mekona ko nijo wethe abe bandu batialete na ila cia sumbe zio ko ba kutilangilwa tabika saa 11 katika kwa stengo kubuno babaita mas bauno babethe na masi ate itilangila yani ukethia wona kituone kiitwikika weka inspection wona kituo kiitwikika kiuni cha kuniye muzumbe yana kwa yana lakini andu ne malile ukuna ila inge makona cia muzumbe sioka na niweze mundu atilela wa mathango thanthatu kwa u ando atilelwa thanthatu na wathibaya wa maka mathango thanthatu nende cia tukika cia president nicio sina thina ta sioka kwa u kila the nodika satilangilo na hizo mina utilangilo sio talwa withe utalo wa mundu muna wiyulu lakini waatiage laki katika saba utalo wa saba ni tofauti. Okay. Mheshimiwa Maliti ni wethugecia wase wa mwene ndi ndisika nawe kinduono andoya nene ndugecia wase wa nende na kila newe kuma kwa nende tena two divides kana ngaliko ile kubikeyo mundu tena ngaliko emwe lene kwa cia nitwaminie ubo wa elections na demonstrations ni siele kungama nikenda ndikaendea nesa ubande wa ndwala makuna mayasiu na we ubande ungu kwaje tisioke mwatia nione naiwa FM iweta mwatia ni tisioke mwatia nione toko ukiuta tongo ikitoni hata kitoni kana mawasia sueli ni maile kwethuke nikenda tuko siendea Kenya ko painga liko ya ile kuiginoyo tuko kila tekasia ndwame kwa zetisio kemwatia nione mayo mata atiende there will be a problem nayo tukasio katika asia kana nayo serikali ndikwenda mu andwalati katika alame mukila niliosiunge na wameba mero ko kiuni cha ile utunengana opportunity ya kwisilia tatongo tumandondu tupo siande tuende nambe na tuipo siande tuitha tisio tuipo siande nundu evinda yebo yetu na nundu otongo yuwebo taile kweka maundu meutuma ona 2027 twathio kuna kula ona 2032 twathio kuna kula kwetha kwena amani na ti kuyu kuna kula yubege ndugengi pe concept bege ndugengi chukie Kenya kita natwe kevo kula ile ingi cia kuna cia 2022
2007 twamina ni kwaciokie kwa boa na wethi ati inaendea na siasa muno lakini yu kuilieta twamina o siasa o twamina kuna kula ibwa yuta tu kuambia siasa mara moja sio za kwaniula ugete nitwenda umandondo tu ubosia kindu cha muthembo swithi twamina usa kwa serikali netwa mitrust na maundu ala tukwenda thike na tiete la male ya kweka mwako la ukite wosa kwa niende no tuima nondu tweka na serikali hizo lakini juu nundu wana mwanzo iweze katiba kaitu nika pebando kaza ubisie wethia ingona pebando pethina papa wina taxi to sitasi au manzo tawo yani na sinda mundu ulonge wondo na mbone muzindete kulemwe no Ewia. Enoge. Na ni muzinde. Alafu yu bake na twa uzinda ni tu uthekea. Manzo wazinda mundu la wazindie ta seneta ndo ile waile wezi mundu zu na opportunity ya kweza kwigata. Na ni mutongo. Ni mutongo. Na waile mu involve. Waile mu involve ila weta maundu ma plan maundu ma makueni. Ona mundu mwa sinda nani waile gotono mwete mukanena ni. Nundo na kena ideas. Onye ne asia kindu kinenga Kenya opportunity ya kwekala nthi twisilie pamwe timandondo tubocia nthino akena ativanga mipango ona evinda ya saweze kwithia atithwa asindu cia muthembo ko sometimes conflict teju thebo ni eta obocio asante bwana FM twekwa kunyangi undwambe ndiwa azia edukezia mambea ne kalibu na tunga mubea maazia nimanda na kwethukizia ni mubea pe mwaazia iweta nengale kwa mwe na nruti Kenya na kwena othacio wa woni still ni mubea lakini ndi nyene ndande tati muno ni ndata muno ndo batonda kawithie nengwenda withie ndingale kwa muno ndo ndata ni analyst FM de baengale yue pegeno mwajime wa MALITI waweta yulo katiba kaka Kenya ka wina tax at all na pekindu chatiwe twaleilo kekia na nakwete kwisilia hii ili kindu twaleile kukekia niki kita wa opposition leader na kwata ubwani ongewe na sio kana kwata ubwani ongeo saa hizo ngwete kwisilia kindu chu no na muno ketha ne batoneka Nuwewe una news wewe mheshimiwa MALITI identify kindu cha wipyo kana Kenya with their pay and men na woni wa kwazi ithiete sindie na ndiete ndeneza na tikweto shangelea na tinasindi ya na nini na education umba nona iba masaku wa chuma mobetu wa chuma mobetu na nini newie mutongo yumwe omo wokambawe asiati tendo tumia pinola witu tendo tumia pinola tena uo kusindana na kusinda pio apinzani maitu na yue nundu wane wangaleko ya Kenya kwanza nekulia akili ni kwa hii mo apinzani maitu nao kana emini yao nanji naona nitokumini azimio no nitokumini azimio yuati peke ndugu macha bata mo tenda kwikata nthi na nicho ninonie ngaino watutetheise muno kulea kwikia unduzu nene kulia ati ila nethuki siti kwato usumbe wa nthino miongo thanthatu na itatu miongo thanthatu na ina tho mumaitha witu ai mugenya olonge na nazio kapu muno mumaitha witu ndai mugenya olonge kwanza mumaitha witu awetiwe neza muno muzumbe wambe tazia mumaitha witu ninza nuja niwe tena kisomo ndiko tena wima wamwe ateo yutependukite mbola tikapinduka mbola tikambia kwazi ati ayumu maitha wa maanzo ni MALITI unitetiete kitumi kila cha tumiete seo bya ndino na ngai nuna tuthe this lot na seo bya katiba tale akwikia kindu kama kikwetwa opposition
zila ngusia maandiko pia ndumono ni waandike ro mathayo lakini nendo tumia ula Yesu anenie na waandiko ne Maliko kiluku cha gatatu ana izi ate muzona ngore na ina wona numba ya nikite ndeka ungama na mangore na itano ono zumbe wa nikite nduka ungama ko ona ndi ya nikite ndeka ungama na yu nipotuenda kui katika drawing board kwanza yu useo yute na yumbe na nimo memo style usuambe makula nyati tho yukwa ya kwamba ikweka yukwa kwa tethano katume ni gite na chama kila kina musumbi nundu yuni wa musumbi tikula nye yo winner takes it all tikami tata na tenda ndi ngwata nu tenda ndi twamina uteti nundu ti uze otitamina be nenegwa be musiecho mwana ywa azai tagunie kula akula nsiathele raila kuendea na tiendea yunuseo ukethia twamina masindano asumoteti ndini yapo na pe mora eva tikaendea kwitha tipetiite mwanozu ati winner takes it all na be mundu temu yani nendo wote tikambia uteti otwamina kundikilea muzumbi ou na wote ti ukambia na nitona ndithe keu na ukethukisia ndu ya maikwe hiyo Raila ni muthuku ni utapia ona pag ila bakethwa ula ukazindwa ona kethwa ni Ruto yu ni wewe ingale kweno ngithi Raila thana ambizi already immediately niki nundu onake ni mutongo yuana na ndo azuni meomwe you know nazindiwe lakini you next time no ile kutha neiwe kwao ambio mandhanziasia undu upingizo thukumi wa serikali nundu yu onake uni jo azimwe kwete ketha ikakwata ka formula ka upingizo serikali with ndida thukumaneza na serikali ya pingizo ya leo thukumaneza mwandu ala mate athukuma nao na Kenya no zili yene yuta yukwiwa musala wa athukuma serikali usaingi uselewa nendo kutavye ne mu Kenya uteko thukumaneza na kundu au no seo ona nyindi ndielewa mbunge ni wa committee mwe tha ya mea na kusizio po katiba ndima tha ndima nai ndi wao ndo kuruta bye yulua mwano suwa winner takes it all no thino suniti thito tina na ndize ni mama tawona kana no matenda kulinda kana pe undunge pe usio wivo umwano suwivo. Alright, asante. Nienda tuke Uneenan'Ya ni wiva no FM no wanguzi abaini mesala ya thukumi indi nienda tuke ba mweshimwa MAANZO ne wiwe nena muthanyonge ba nthini wa mauvo na ni Uneenan'Ya wende yulo wa serikali ndina mbesa na yende yitu ka ba serikali ni cia county serikali cia county si iyo kuya wethukizia magavana aingi mayite kuya mayaze tuile so kwata kendo wethukizia gavana wa Vinya wethukizia gavana Mutula wethukizia gavana na magavana aingi onthe mayaze papethe na monene mono na yu mweshimwa MAANZO tuuka bau ningwenda mweshimwa MALITI uko tweleze mono nondo wa indi ni na indi ni wa mondo ama vision 2030 lakini ndato ambe kwambia na kuta we senator paneno Uneenan'Ya ba mbungeni watu kama senator ma Kenya kwanza ni meokinia yini ndao weze ithia twinene ongewizia maandamano twinene ongewizia Uneenan'Ya no twanenanizia yulo wa mbeza yizi account na mesala ya thukumi nondo mweshimwa MAANZO ba na thina ningwata pena thina muno nundu mbe mundu mwandike kwa account no ile ya kumwiva miai ina mundu sinu wa muthenia muno nundu nukomboeta nyumba na mundu lo mukomboeta nyumba twase ni town ya Masaku kana wota kana Kitui no thithe akuone kwa sande nukake la muthenya mundu usu aketa nyumba su bau imutethea cha kwivia ciana school fees na kumandaliu akwake ko pendetwo na thina muno ila musala wa thukumi account wa selewa najua no ni account imona madakitali menda kuungamia ubo wa kuita na yuthi no la munene serikali ni seleti yumia jina na deputy president Rigathi ilawe la kukulia kana kunene ya kindu kiu anaise mbesa nisiubika na kupikia juu itineza kubika ino tunyivie gavana wa Vinya ba Masaku Malombe Kitui na Mutula Junior Makueni na mundu sote mwekandia pu ena thukumi ena MCA na alita kwenda ende na maendeleo alita ndo ite malelo
aleta ndo ayenza ithima umu kalevumia yena ailie mana na athu kumematena musara nikindu kina pinya muno na njoto na isie kuya mbunge nondu yisu ya budget langu yaleta ndo yenzu komithia nondu utokete netunasevusha budget la yukete ya soma mwai wa mungu ya 2023 na yesu no se katiba kaitie nenge serikali si account percent 15 15% na juju wa bandu bako nenge katiba katiba ndo kati yani mbesa inao lanundu be andola meta Commission of Revenue Authority asuma manda mekita masabu maatienzi ya Syonthe ya science na manaonie kwa ileta kuka bilioni 807 na serikali yaola yacha twenengane bilioni 385 wazamba sa imbinge yenda misala ni sindu mbinge si account na mbesa mbinge za ileta uimaende yona na wasisa mbesa sia ndilikasa uemi mbesa sia uiti mbinge ikwa Nairobi na sindu sisi Syonthe ndiuje kwa serikali sia metiuko yuko usani wa serikali la nene yekata na sindu sia uiti yemete na soniki serikali la nene yemete na sindu sia ndilikasa niki yuko ndo na kiwo mbesa sia leta enda kusi kwa ngabana kube na jamia kusobia devolution county magavana ile utwa mbesa ku mwechimwa ekoli otu o nini ni wetha nondo ni wete atongwe uma Kenya maazimio mekwazia Kenya kwanza naenda kuwa mutioko uri kwa maneche la tunakuna kula manewa maole na ndiko na serikali nene yalitolo mbesa imweshia osia mutioko ila si kwa ndilikasa fertilizer idho wani serikali la nene niki kana ya nenga nomana ndo binge yuka nenga ndo mana serikali la nene yuka uta fertilizer niki fertilizer ote ui kwa ngavana na niwe we naimi yule abena kalata kaingi na chenga kingi na nila kwa Syonthe ya Kenya ina mbesa binge muno na niunga mbadala koti mwingi muno na yufi mwingi muno ende imbesa wala tuomba nya ndo mdebya sako ebya kikundi nene kisanga yukela mundu wa munyo wa sukali wa mukate watilwa walikangale watilwa koti nambesa sisyo ndasyo mbadala selita odhukuma mwene ndiwo ndebe anene yuko ndo mawe amandula mbeba kwa serikali la zibo na kutwa izia serikali kwanza ya kwenda kuvinia kila mwane na moyeka opposite nenda kwasia athuku account ye mathini ta muno atongo ima account makathina muno mangaba na makathina muno athuku bima serikali makalea kuibwa ona mbunge pate bindo na jemwe serikali la nena yaite kala kuselesia uyaze moya ive musala wa mbunge patingwe bindo na jemwe miaka 10 na kendo nekaleta mbunge lakini yumi ni swala ibo wa finance one no seneke awa muno ndo mbunge handwe meba na kuwata sindu sia kuyoka obetukithia na ile obetukithia kana no ibo ange kwenuche ko uweza kuonda batie melano bagatambe omana ombesa sia Kenya siendete inondo ni waje wamina nenda kuiwa bala mheshimiwa Maliti mheshimiwa Maliti tuanze la mheshimiwa Maanzo wamina wewe kisia rigiji deputy president kuma mwambeyo mosa utongoi ethitwa yaje kana serikali methi kutaken the coffers were empty you mwene nthi nake no guzio kai kolie sio coffers hizi ende ya kwetha zi empty nginya indi na mo athukumi ma serikali muno nugwa Maanzo yaze nginya mbunge tia ive athukumi ma account nazo no wezo ndo matetete no withwe kwanzie mwekanenge neneze we mulengo nuzu wa Kenya kwanza lakini wewe nena we genuine neneze we are truthful men you can no nena ubwo mheshimiwa Maliti ni Sunday Rasta yes niwoka na serikali ya Kenya kwanza ya mina koso ni methi yende ya Kenya thina ndini mbinge muno na ende no mea isa uvitu okesa kwithia embwanthi thina ndini ela mwati na usauvia budget na mwakwata mbesa kindu jambe cha kuipa ni ndini lakini tima undu alangi iko uweza kwithia mbesa ila mbingi siligeta katika ndini however ndithika hata nikenda withie ni ya ne umayimane you don't know imame thamba na tinde ya Kenya yoka niko thao kwatwa imaundu acu ndithika landi o experts ala ma economy makeka landi makona ni chao
chaile unegotiate wa chaikina komiti nundu mundu ona mundu aikoba ndetho aesi kana kukoka mbue faili wethe kwenanza wikoba wetho wese kukauga ndumetho mena leu yuko ne paile ndo pena opportunity ya unegotiate inge na ndo ala matunangie mpesa ugethe ande nizmwe isiasonga ngwatebe kwa ipinda ya sanga nikende itumie pressure ya revenue no to collect kana to kozani with the on ndio indeni na ni asiane no ni ya David D aweta asiane mekalite ndi makambe o mandani strategy miao ne mama noki nayo nizu ya kuwa mauta na shilingi wa Kenya ngenda weza hithi ya dola ndio mambo muno nondo to wa mauta na chao na shilingi wa Kenya no mauta imwa mama tuma dola ya mambo muno yukanga liko neno ya counties nena kalile county ni miaka 10 yes na counties ni siumete piu nanzie mwesi umete nondo magavana ita makiteta unewo mbesa imwesi ya kweba abuko na mamina na county mo na ina ikwatete mbesa ita ona kweba abuko na mamina kweba abuko mi paimbesa ina atia la sia development na make wati tondo ni mona sana sinyo na ni koti kotusu enu tumei kweka chao development na kweba abuko lakini from my experience na minister wa finance masaku hii counties yonde revenue ino on source either 10% almost alama imuno no masaku ndio taendanga muno Nairobi na county ya Kiambu ugethe itabika around 13% lakini county inge onaidika 10% ya on source revenue kwa hii budget yonde kwa hiyo tupeza tu umeozania itu nini na problem eka compound wanikana ona uo uchumi ndwende enesa nundu taxe ya mundu tena ketu ibetizi ye diezi ndo sokoni weketia mbesa siva ona kindu kena sawi ilo liukie ko sokoni na dikendo enata wethetie chau na ikendo enata so it's a big problem na kila chaile kwekwa manzo mwele unengani mbunge nene nania nundu ninyo munengeto powers usio kwa budget nena nie mwazi counties ni prioritize nundu ku county ni kukwenda na serikali netile inefficiencies kana wana una wiendia asia we mwena nena na munuka asia serikali they wanango mungi niwo ebinda yabika yo motale ando matila sindo imwe ukeza kwethe embweneta trips sia ma ministers ko moingo ma PS kutina mandate moingo na sindo ingi bwata ite bwata ite tikwana bwata ite chake lazima yitilo nigenda wethe mbesa ila bingi isialika upande no wa maende kwa nigenda andu katika counties makwate mbesa lazima members of parliament munena ni mumandondo treasury nego ili list besa na kila kingi nilikana ni vision 2030 to indicate recommendation to review it tukasizi ondu serikali la nene yana together ya ni kuite parastatus binge na imwe kunao mawela makunao katika counties imwe kunao mawela makunao ku katika counties tasia ni mambondo imwe ito no collapse wa na mbeza siasio yeto katika county ni unaga example isu ya wetu ni bwana Manzo health mbeza binge pio itia katika national government na hiyo health ni deformed na pa ni bomwene ndio ukita kwetia dawa hospitali na ngaba no yewa manange dawa nililikana ila ni masaku na boge siasa hospitali hii dawa maleti na ndiye siasa na hospitali yu ngaba na nani ni moyo mona aka humo no ndiye wa kuinda hospitali taneza ndawa yu na kwateko lakini ndiko azina kwateko nozi mwene ndini wo kuumia kwa utikulia mbesa hii ya city ya katika national government ni ile kusuka ona kiwo pesa mbingi itito katika national government ile finally nundu lazima tiko na solutions na ni an expert ama technocrat kama unduma governance kila ngona nikenda with by competition mheshimiwa Manzo na tukezie ke
nondo ene zinuto no ketwa mbungene nikenda with the by competition between counties na national government nondo na national government yunga meoni mundu elected president na no kwenda no baingi na sio counties yunga meoni magavana na baingi governor otenda kunubwa chao na hao kunubwa ni utilization ya resources na ake muzumbi no unenga na resources na no kwazia no mpaka na ndao itumia na esa nikenda with the legacy yako yedo hivyo ni propose ni twaile na joint projects sikwete win-win situation between the governor and the national government because the project is yakunwa pala yakunwa governor si wakwata maximum ke siasa na ake musumbi ni wakwata maximum ke siasa esune nzemwe etuma besa weza kwethe kuma kwa national government ite siuke katika counties the wadela isi kila kingi inefficiency le ni wetu ni delay ya mbesa ni contractors mekao contractor amina umanaka na mbesa ikuka kwa alaka katika account moka makanewa itangu ya award doza tangu ya award na ile ikalanja lelo banini kwanza itombosa ni wewe mundu ungoboka aikalanja banini wewe kana leta mara wewe mwezila lelo kuote na kwa project hizo na yu hayasia project inga mekuna kwa nondu besa zikweka sio project oimo netono kwa miaka mingi muno okay kuka kwa mbesa kukaumia the nosuwa ma contractors kwethia na yutu kwa mawe makamini asante ni mwe nondo awele sio su bana FM wana kuno nende we ni kwiwa uwoni wako yolowa serikali isi ya miti yuko kuyala me kwazia kwanza makanenge serikali ya miti yuko no withe yendo kinyange wande weze ithe ya nisi ya thela nondo wethukisi atongwe mahazimio ni methukisi hiyo amwe mainene ya mathikone meva tala ma mwana inya wa seneta wa kaunti ya Masaku Mwandu Agnes Kavindu kana serikali ni kwenda minana na mutioko kabisa yue serikali igetha yendo minana na mutioko ngeta analyst ngese lakini pe meko ngona ugethia ni meoti ya kulyo nundu ana gutwika mheshimiwa wa MAANZO ndazungia kulyo wa mukulia taka nawe ni mwebe kutuka nawe kana ndazungia MAANZO waza mwebe tibi ndambado kwetho ate mwebe na nikwati usunundu tuoni yo ukona wo senyo na hasa kwa serikali ila nene nundu serikali la nene yo itha izikiwe itayema wanundu na yu pesi ndu ile sithitwe na sindu isu no mubaka kongelania yu isu kwiwa yu education mheshimiwa MALITI nuku address muno mbunge na yu ni wese be kindu kimwe kithitwe kina bina muno yu nundu mutongoi wa serikali isu ya nthi yonthe nunena ne mbunge na ni wese ya nandu ingi bau kou na nunena na senate na ni wese ya nandu ingi bau na yiba kwa senate kwanza nindiye kwanza governor mayazia nimenda mheshimiwa MAANZO na maseneta alangi within ni meka preserves muno manengwe mbesa si account na aka muzumbi pe ondunge wezi kana ma seneta la maingi ni maandaleko ya kwake na yibe kindu cha katatu muzumbi uneki na iti na John nitoni aleta mangavana na inena namo State House oile nduzi kwigendu kweta wa Council of Governors yes yoji na yuni cho kuona no tukilitene na moyo wakana na yuti thisi county siende yumo bakendi na yani morally ethical is very wrong nundu especially in department hiyo kuwe hiyo to ni mheshimiwa MALITI haya uiti zi kwa county na ndo ala wa 80% ate wala mariva wa maende hospitali ya yulu ando azime kwa county mo ila serikali isu ya county ilete kwete wa mbesa wo ula umete nu ni uzini mwene ndio la of course yes na yunipo ninonete kiwe mheshimiwa MALITI weta project hizi ya miako sisi weto sia nomba sia imonini ninonete muzumbi ila ukwenda kusiambisia adita atongo imaze mwezi wa kamei ukaiti lodge project kuye ni project itu ikionde
na you ou kwa mheshimiwa Maliti Asia project lingi zika identify wazia muthemba uzu kethia project izu ne gutethia muzumbi no ngino nagenda ndoza kuwengi ane gutethia mujumbe ane gutethia ngavana na ndozo mayandoza kuwengi na atongela ngi maili kilobu ithi wana mama onjo bau meazie the tiba project nayo zi makulu yangi zi mathina ngi mayo ngezo gutethia baadaye lakini kondwa withi ni yaende na kila mundu akwata benefit lo kwenda no ze ugethia ni marono thengeni cia makazia project letu kuna ya muthemba ucu ni yes ateo no zeo tika nena na wazi mwana tika cia ati muno tikwenda tini kindu chukiende undu ambene tunewie commission isu ya weto ya revenue allocation inaizie county newe 408 around there billion neo serikali yacha bimanenga 385 yue pauba tu bilioni miongole na ile kana miongole na tu si kwete si vuzi langu project ila kana silazi ile kuna na bilioni hizi sio sikaa kuona chako even in zabu ile kwa ni commission ya revenue allocation ya mbi yes kila kitu tumete kondu ya wetu ni chako yuko unuzeo muzumbi onanie wendi wago wakuma ngone kwake kana nukwenda county siende na kutethia wala waziteza cia nika na withie kila kindu gwa kiiwetwa na andu maazimio makana ni mwezi kana kwanza wenda katiba kamindo meya wezu miondame kwa tamba na kondu wa uyu no kwatie mwana wa miananga nika na withie ni wathukia kindu kiu nundu patengu ino tonbera na kutha pepa thina mago pepa thina mago tandi yu kwiwa mheshimiwa Maliti Asia pe na munini wa muzibino na wetie zipeze nduzie bigire kwebwa abayo ndungeteteka you maile okulia maile eta my experts na expert umona wailo koni wazimoyo nekwate mato ma SMS no ithi meati abai kwa kuiba imbesa Syonthe ebai interest na mbesa ilingi siitiwa ba Kenya nikana sikone maundu ma ba Kenya nuti na thina webo na uthe na timu ni muno na ila mbuye kuendea na kuwa yewe mingi tatu rivi kama wa na ba moi wa kenda tikira tono moi wa mbesa isu na ni kwate maile kwitekela no ndende neza indi payunu tutona kwikala ndi tiketikela kwa kwaendea undu kuendea weyu ona ni analyst ni nene county undu siende na iende neza asante aya nende demo vya muno atongo ina ni muvya muno ngosese kwetha wende no tabanya na itu ni ona ni saa 5 na ndateka miongo 3 na nyanya yuni kwathie kana ne ngosio kithia kwa kwingi woni wa kwithia wawe wa vata muno no ndo twisa kunena vatu ithio ka ote mukonie na ngwathie kana andu ma simu ni ngwenda kwigwa simu kwa u kwa ndai ya kuona simu kwa oyu naende alright kana some motoma ni niambia na Twitter niambia na mundu etwa @Peter Mbuva Peter yasia kuungamwa kwa maandamano is a short term measure and deep rooted causes of the current stalemate must be addressed sava hivi nguwe tomanye ula wasindie this is key in restoring people trust for elections and democracy. Honorable Kadhucha Mulwa osini Kadhucha Mulwa emuvya muno ngale kwa Twitter ongeni @Ben the DJ yasia ona vai kimwe ngwenda uzuyaza vai maandamano kana unena ni okwenda yasia kila ndonya okulia ni ngalama ya maisha kuthea na undu osu uitonyeka kwa mituki isu no mbola tunenge musumbi ivinda na no twese no kudeliver vangi akamba twilika miondani ni mano yo itonya kutufunithia isu ningale kwa Twitter naende kwa mituki kane sembe YouTube andu ma Facebook inokete mwikesaidhi na wasiwasi ekani ukevande ni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official tuke kwa mondo ukwasiati etwa Jameson Muthama. Dear Kalonzo Musyoka, we the great people of Machakos and Cumberland at large, we are not your property. You don't own us. We don't need your permission to recognize William Ruto as the president. Osu enene ande tosia mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa hiyo no wetie ka then wacha thiko chama thiko ngota basia acha kana ando mama sako ni nyono nyomo recognize serikali ya Kenya kwanza ithita azimio toimetambwa uneni wake uyoneka kuelekela kula kwa governor wa Vinya Ndeti
na atongo ya langi mana ndini wa chathi kiku ma county ya Masaku. Patrick Manzi ambia kethi FM Rastas omundu ni muyengedi ni mbinge FM ndo akethwa Joshua Kesangi asegedeshe mheshimiwa Seneta Maanzo na umwambie akaingangari kama vile alifanyana na ile certificate ya ODM Kenya. Hii serikali haitaki soft voice, inaelewa maandamano peke yake. No malike nondo weki Maanzo akuye certificate. Nila analikana kainda kaunga daga mononga imagine no mheshimiwa Maanzo asembie na certificate yesu. Samuel Mutuku yasia Maanzo ambia Kalonzo atutaki ruhusa kutoka kwake, sisi watu wa Machakos to recognize Ruto as the president, we are not his property. Usinde ne Samuel Mutuku uzimo sese wagelo kunene yolo wanene usio mheshimiwa Kalonzo kwa hiyo. Jackson Mutunga yasia Raila amerudia makosa aliyofanya 2017 kuongea na Ruto, ameingizwa box tena. Pastor Alex Mwendwa mchungaji yasia anapenda sana Maanzo, he is politically mature and always focused. Naende akasiati akakuya Maanzo nzonge ekolyo yi kweli Raila akasia Kalonzo tosha. Aya nuko songea Mwonga Kimato show iko sawa, salimia Maanzo na FM na okay. Kitheka cha Portland is it advisable to invest in that land? Kitengela Ikumbi Kolok Victor Mboyo ende natie ekwani ko tine ekwani ko tine no songe wale taguma mwayu mwayu ngo dale to kwato songe. Haya ni sawa sawa. Stella Mbide Maanzo na kuuliza ni lini mtasema mulishindwa? Kila election mumeibiwa. Teli Raila hakuna siku ataongoza. Kalonzo ni yeye hawezi panga, na yeye hawezi panga Wakamba. Je, ataongoza nani Kenya hii? Yazema retirement. Naende ni woni wa ziaisia. Naende ve mundu kwa siati Onesimus Mutinda. Mtave Maanzo 2027 wembe ni ule. Maanzo, you should always state facts as a lawyer. Wewe uliona huyo Kamago, with all due respect, don't mislead Kenyans. No nenga mwana songi yake huo. John Britt yasema maandamano mayesa kuwete any developments in Ukambani Akamba lomesi lekalini mausio moke. Congratulations to Her Excellency Wavinya and Mutula Junior kusimama kidete emeiva. Aya toke Facebook ngale kwa Facebook ninyi one na vika tuambie na kanisi si valanity ile aya ulo tumani obadia motesia utumani wa kuiomba yeye ni ndene so waona. Honorable Maanzo always keep the Kamba community updated politically and in other aspects of life. Tui adhime makueni kwitha na Senator Museo. Okay. Bernard Rashford Wambua Maanzo amenye Raila no bikio mwiso aike Kalonzo ke siasa kana menuke meli Okamba tui na Kingpin Mutula Junior Mutula Eno Kio na Angi otomanya siwa multisize osiwa Kitui Central nino somi tuke kwa mundu kwa sia tuenda maisha mathe usiwe twa vinmid chama na niwo maisha mesi ambata kwanza ositima beba ndo bikie wanadi na yona nguzi wakanguko na kona wathela ninge na iwe ositima beba ndo bikie tuwa malet kuwe nende ni apine mono onelwa kwa twetha twa nende ni tweba bills tuke kwa mundu Rob Mbuva yase ni Councilor Mbuva Sami, peace is paramount, bipartisan talks ziendelee na president ni William Samuel Ruto hadi 2032. Grace Stephen Ruto anewe mwanya athukome na NND maandamano mayingwa utethio ona umwe vayingwa utethio twa kwata Raila no kusumbua tu. Ndiko ndaka yasia mutaalamu wesenesa Raila avetie kipenge kiucha leader of opposition nondo ona Uhuru Stock FM Stock Ruto maisioka Kenya nimekuwa kwa sikivela ndena competition. Okay. Tuki kwa Kedi Madheka yasia rasa simu koloni ikulu yakwa ati yo the 3% ni scandal kanavya wikwati ona niki Ruto ogotomia kedoi kubitukedia maondo. Yizwe yola unioto ambeayo ko winyonde ngwenda muri reactive lwake naona niona mosesi osuje musumbwa muno. Kampuni ya Kenya Kwanza ni broke na metumia kilanzia ona uvungu wonde usuni woni wake Samson Musyoka wewe ona serikali ameta kampuni Edo serikali iva mesala ya Kenya shillings 50 billion kila mwezi kote
kote undu wina vinya na kuende kuumisya mwene nthi kiucha mesala no kesi yokuete machida muno tuke kwa Dani Mutetezi Dani Mutetezi uno ulo mwese wa Dani Mutetezi wa beta warende Kiteta tigo aya Mheshimiwa MAANZO, we respect our kingpin Kalonzo, but Kalonzo akona breakthrough ya siasa suwa ula ukaatandisya na Raila na indi no twenda umanya between Karua na Kalonzo. Who does Raila trust? Last but not the least, MAANZO, when waendea na uvua Musumbi Ruto no tuvata maendeleo Makueni, and we have so many state projects like Kakuswe Etangini Road. Ngwanaweza react ulwagi we nukoloe nesele boyo aya nesele nenge ndo zongi ya Dani Mutetezi na wina mo ani mutie MAANZO karibu ya Kalonzo ithi akamba tuikwetie maundu maandamano twimbeze miundani Raila ni watu noisi aya Bismarck Mbuko nigenda ni ndo bina motumani ni soma motumani ile oka Bismarck Mbuko ya sia Ruto ni wesi weakness na strength sia Raila, so to curb him is as easy as drinking cold porridge. So soon there will be no longer be maandamanos ona MAANZO ni wesi ni weso no valota weta aya okay kati soma otumani wa muthia na sene tumani ni soma otumani wa muthia na ginaona ndo baba ingibete David Mutinda tavya ndo MASAKU maumano na Kalonzo at Embu Ikumbini tutamba ni interview FM. It's good unakuanga neutral. MAANZO nga ukunia kure angapana 2032 wakadi na uitembea ngamboni okay MAANZO kwa wakati 2032 governor Rastas gedese MAANZO ni support maandamano vumuna Uneenan'Ya hata tukiambiwa kesho tutaingia barabarani na natuambie na kumheshimiwa MAANZO kiucha waandea kwa Ruto no batando MAKUENI maendeleo niwezi maandamano na maendeleo zila ithe yani no mbata maendeleo na indi veki ukijola muzese yulwa 3% ni kwati niwe uone niwe president umonde yulwa civil servants kutilwa ndeni na isiki wandeni wake na ndo cha housing fund na mahuli alangi wakulwa nikana tuambia na akutu wa FM na walape mheshimiwa Maliti kiucha benuse demobinzani na mheshimiwa Ruto we mwene nunaise kana nukwenda obinzani mulumu nundu byo zindu ingisiende yagwe na ndo make nakaleo tagwa na ndo alame katika obinzani ndamanya kondo undi kona be maendeleo namwe maunga mwena ati Musumbi ni mwakwaithwa kwanza akwaithwa niguo pauno kwaithwa ebo ngamba otwa maendeleo mbe nagenda ndo atsumaki no amina uligeza la kale ni wewe wito etelanga tika uthukuma na ela miaka 5 ethela wezela kale ni na kwa kukuta uthukuma na kwa mundu loko ni tekelele tusembeze je serikali sindira sie kwake yiko no ethela kondo wa usilango atho wake nwende la misio wetu ni ndai Mutetezi mziezu ni oni nesela yo nundu na engaliko sia mboni na yimbuze mbinge muno itei yao na andu bondala mana na metokane mana thini muno lakini lamio lamu ni wase obigwe contract lo wase obise lamiozu timu ive beza mbinge muno kwa undenda yana ukoba bengi aza wetie palapala serikali ite umweba nundu serikali ni ndelele kono wau nijobe ikulu ela ndo wangu lasia yu takamba ivye tuyasia twetele usumbe wauma kiimani ukalika mwandane ukauma mwandane ingi ukalika kiimani inaela Yesu ukoka nye ninaizendie tekelao tuka ngombo ya mheshimiwa Ruto na Ringathi miaka 20 yokete nomba kondo ukeke kaba katikati tukapono chandu ma Kenya ukombo zino ukombo muito muno na kondo wau be kule ngela yakulwa kana Raila Raila ni wisine saki atana Kalonzo wani muthelupyo nene wisine sayu kubikia bau enda no kenda pano utongo ine wanthino yuti kwesela we kwa undi kuona andera kwiyumbania eunga maingi 2027 ala yako benduota akaeweka anyentegenda wo
na ina wetie tene na asia ninyenge ndo wambe kutwaize maandamano endora ila nukatangaza Kalonzo tosha taile doyo bae mali akamba mebina muno metoka ndala umeta Mombasa ikeselokie mali mbua yimbu na kana mama ndo baubata iya obendo hapa ili na kana ndio ndemane na kana withelelo sinu wasoba azudi maandamano maseo na maandamano ni matuma serikali yikasa kuleta ite bangithi no ndu maandamano lamende Kenya matomikie na ndu wasija nende maandamano na mugo kinela polisi ni goza isasi kada tear gas na kondo wau ende na wasija me ya maandamano ba Kenya ya expire tene me ano sinu umaga katika katiba kana ngano basio pe me right of public order act na ndo na regulation ile ya mwezi wa siasa uwe mwaka wa ngilile ni emos wako twabika 2010 minisola wa iko aileta uzovya regulation kwa uzuka zikanengwe mwaka omwe munopyo myakele kwa uzi adalile 2012 okay ndo maandamano meawa ni saaje mwe na mwezi lanziana no mwe wona mwezi la expressway ukadha kwa na kila mundu nuko na kuandamana agesile expressway na saa hizo expressway ba yenda mutoka kwa pepe regulation hizo ndizo zionda itebo na bana kidiki aba nende noni atenda kusiana kana ne wakili muhimu no kono pesa na kale ona makosa okay maile to rekebishwa na joto kwasha kana kicha mundula wa sinda kula niwe woza kila kindu kititonyeka penzi la yotomeka Israel nodo kwesya mabinge na kwende mbinge kula za minao dala masoba ya coalitions okay esude nziyemwe ilangi ne kana yuba Kenya na sio mbaye ile yito na usumbika mbaye miongwena tene na tene okay yuko uno mpaka poke atongo yangi kana atongo yala mebo mapangithie nondo ni jale ile kulipwa katika katiba okay ukethe usumbe ni rotational kana no uthioka yuko uno mpaka poke nzia ya kupindua keu na kenda withie ene the Kenya ni mathukumwa monthe na kila mundu ena mwanya wa kusumbika lakini Kenya kupikia abau kila ngwe nene ingi maitu tabia ba asume utua Kalonzo Ruto niwe muzumbi ngokwenda utua Ruto amina tuzoke ringathi na ringathi amina kuzoka mundu ngwe Rift Valley no zwa amina ai kota mbakatu ke kondo bana rastas negena ndibina na ku utana mbozonga kicha 3% no ndo naona Moses oziwa atumite moto mani muno Azimio Raila Odinga wewe na waisi yotambua William Ruto ta president na ona mheshimiwa Kalonzo Musyoka ona yona waisi kana mayotambua serikali ya Kenya kwanza yu bewa wasese meo kulia hii mbona Raila ni watu yende yotambua president na mabinda moto yemona ainena ayaze president William Ruto ko kiukitana la kimani jana no se president Ruto William Ruto kweselamia ala devo na kwesela koti no na abithiwe na pena pana ina menye nyima ingeno ndo nzeila itomeka asia koti dede etikala save bingo na yu koti ni na amuye kila na amuye na Ruto anengwa byo lakini ila save na saiwe inge nekasuni mondo methe akana uzumbe la wevo kwisilanze isu Syonthe pena mathina na nicho yu tikwa sava ya bingwa asumba kinenza chaza sava ya bingwa tumanyoro tukweka kula ila siokete na tuaza sava ya bingwa no mpaka akenya mama ne okweli nondo baka twika na bwo zumbe kwekala we wakuya nicho kuona wina mathina maingi beto nicho kuona andu mangendie maka unaenda mateko na kithoi na payundu maende sio to na utethia mwenende okay nicho to kwa siati ngalama ya mwenende the yagwa no sindu nini wongelete stima wake na be mundu thia mutu na stima wongelete stima wake na be mundu thia mutu na diesel na gweso amina othiwa no mbaka ikuwe nimetoka na nene ya petrol kana diesel wa these mauta na makenya ni momeyo rubyo ku East Africa na osindu ile ingi Syonthe ni thea na kenda ngalama ya mwenende withe ni athea juni kinengi wetethie mwenende withe yetethetwe kwetethie na wasisia kwandu ala na mundu la ubithukisia iba stima yu toke ni 2,500
wazijapa ya withia mayona vitie waiba ngili 3 siyama na token cia kwizia ngilile na waiba ngili 5 ilando bana kuniekelele tu akuna kelele kidogo andu makunensilia ama ilele zilia mutwe majatha ya stima kwenda na maandamano yuba no kama na vindu waingi yu waiba ngili 5 weasia ngilile ngili 3 cia lika tokeni na ngilile ne cia ngilile wabena mwene ndi watu hapa no gaitungata katika kuipa mandeni ala mekenya nundu cio no benie mwene ndi wabena mwene ndi wailete omonia na wabena ngilile na tumia kuipa lelu wokie mali na tumia kuipa lelo weta ni ndani mutetesi weseleta mwani ukatikumbele tangire yue topaka utonia watu bena wabia mbesa ba okay na zindu zinu zio binzani waileta uneenea tia ndo kuingwa uta malondu muinganeta kala mundu atekeleta atuke ngombo ndi tuka ngombo banga ite revolution katika mbele oyata revolution is la kulani ene ndimoze kula anola mekoza kula is la kulani kwesila kula kwenende na kwisila kunena na kwisila maandamano aya yu maandamano kwa bika mwezo mayeshi moza hazela kale itaela kula zio kunaneza oh yes ambaye tela mheshimiwa Maliti niende kule hiyo kwaona nengwe na mwiri ya kila mundu kwa nusu ndateka 3% ya civil servants kotilwa hivi kwa housing fund wa ndotoma ulazimithio usuni mwe uvitukithitwe wake vua wake thoi na wake thuluma wati lombeza siaku ilanzia musala wako tiki la civil servant unenga we nyumba isu kwa wati lo musala nakenda kwa nyumba na kuni waile remba weteleta nyumba ta civil servant kwa umwe awasunya kulingana na woni wako President William Ruto etikira nale ndati ya katiba okay ati ekifua na fuluma na enda neza atonde ni bade katiba ni na tonde kwa meo ya Kenya na kindu jonde kitati yani na katiba kindwa kitecha kimeo kwa uni tu bamba nake nina mutata ana ndolangi na activist itu yuko tine challenge yetu wewe ati asiate enda wati 3% na serikali ya lazimishwa kuongeza 3% sio ka 6 nadhani ni katika musala no wati 3% na kuwailete endwa kwa kizungu na legitimate expectation enda wati lwambeza etela nyumba na ni wailete onyo nyumba we tamudhukumo lakini ndio tilwambeza na wendo no kalita yote nyumba na mno wati lwambeza na ni wati lwambeza siandie ba isine dhuluma no waso ngeju aya bana FM maanzo I'll take time bingire na makolyo maingange twe kwako nye nenda muno ona nenda na nizonge ondozu utana mbosonge betekele babe utumani bangu enda kuzoma maanzo amino nena okwandaya era sasa singedese atongwe asu na indi twivite na wa Ikumbi serikali ino no mubaka ikunwe metho nondo nimekwikwa na kithoi muno usu etawa honorable Chalo Mumo majority leader wa county ya Makueni MC ya ward ya Tulimani AKA mwene masinga mwene tunaida wa Juma masinga na mcheje wa Juma na mbaki no ni maku na zindu neza yes yue pe ndo mangu enda kutabia Erastus nenda uitukizia neza na enende asiaizia na itukizia uileta u numba ila sikwa kwa ni serikali timu baka mundu akanengwa numba mundu aile kunengwa numba ethe wawe mwene nukumia nundu numba ni investment ni biashara ni kindu cha kuwa etha nuchenda na kuwa kwa numba kuitengemea na forces ya supply na demand nyene ngwenda numba that is equal athukumio nthe serikali nimekwenda numba na nendo kuya uzungu wela hizi na neaye ti athukumio nthe serikali mekwenda numba pe mundu kwanza waagie numba yake na timu baka kanewa numba ingi ninge nengo numba ingi ya neo nundu kila tikwenda yo ni kulia tienda kwa chivu chao ikuli thale kuthaye kutenda kwa chivu chao tienda muno undu batoneka Kenya aingi mamesi bandu bo matona kwikala mate kuibajao mate kuibareni na nendo kuri ya formula ila hizi nundu serikali yo na malete ongone ozimunga mate formula ila hizi ati dutume malete mheshimiwa ati
nuko na andwala already makwete kuiba rent nundu mebo mundu iba rent 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 yu mundu uzu niwe client ula wipa kupe piu numba thukilwe na ya mi no the law te aje te ndola mundu iba rent yu rent okay na yoba ambiye kuiba immediately akwate numba yake saving ekwewa ekaiba numba na te inamba manani yake ethewa thivo patoneka kila mundu anengwa thaci wa kunyuba ati we nukwenda investment ino kana ndukumia nundu pe mundu ngio na bado ina mortgage wozu ina mortgage yakwe ndo lazima aende na tulwa pesa ingizi yake na ina mortgage yuko nundu mundu uzu ni musala wake eno thacio ethwa kindu kila cha lot lwa musala ni statutory deduction na paibandu bezuzi utuka cia numba ni sehemu ya deduction ya muthembozu sindule cia lot lwa musala ni kimia itisi na itisi itulawazi yake na itisi uyalo kuna waso na kimwe chacio ticho kiu ko muno ou kwiwa umweshimiwa MAANZO kwasia unduzu ni waelo siwa ethwa muzu etho serikali ne kwenda kweku ni yaelo kwebinde ka convince athukumi mayo piu mupaka ugethia ni mabika bana makazia ni guo ni tete kala unduzu indi bate kuyumilia na kwasia indi kuyumilia na kwasia tibangie kwekona ugwezu ni mbeza cia andu azu kila mundu na uthazi wa kwigia mbeza ile cia gabaji palokwenda asante ni muvea Maliti mheshimiwa nienda itumine twimine lo bumwana ni ozu ondo ni onena ni ya umi omunde na sese ni makwenda kwitha no thi sometimes president no pronounce yake ndio kitaonanga a general policy direction no ile au anene ando maina benefit ya a policy ndio yandike lakini akita kwa serikali ni ndio kwa nini lakini wewe so iko say policy document will there then a safeguards ya sili mtu to kulia will there right pengine kutoka kwa serikali lolo mwanda kulia katika skimu akeka na ndikuya already ngiye mtuko mwa serikali there is existing mortgage schemes within government na atukuma serikali mai baambesa mbingani maybe ngali katika policy document yundu mamza ubitiri etona eva ne tena relief kwa civil servant then kila nyuma ila alamenda umzia momba however ni kwa agree na mheshimiwa MAANZO na mheshimiwa FM kana na wewe sheria ile tukiletia kana katiba kaitu kaitikeleti hizi mkolasme ndiko na mzumita isutayo approach lo na document kwa ni imagine no kiuni kedunda format na imagine kana a policy document ila iwete tenua kila cha ile kweko nikaenda with the civil servants in benefit kuma kwa mortgage ni elete nesa undo mome ku involve nikaenda metikele na undo meti na ombe saisu no serikali nitila ombe saisu ingekenda with the benefit otherwise athuko mengi ma serikali aingi mesa kuma wesa we retire utameze nomba ndu musala ni nini na wali kila katika civil service mgoa nikawe miaka 25 ana miaka 20 kwa hivyo mundu wego ambea kusia uyoka yambea kwenda hizi wende andwena surplus nini besa sia kuwa nomba uyende na usome desiana gina wibita kiwango cha miaka ya retire utaisa umse nomba nuno musala umudime o scheme yoka advise to serikali nesa tona utede se mutukumu wa serikali kuwa nomba ni a win-win situation tutugata to Orlando ala matena nomba katika relation ni muvea na yu unena nyao ni mwasa nenda tumine ni nondu ni saa 6 tio toka tukeki wakakoma tuiki ya full stop tuiki okoma ila yingi tukaendesia indi tutambete othi nenda usoma mautumani o manini piu ma cia nondu musese thae wa bata muno nenda ni soma mautumani ni kena ndero cienu cia muthiana tuimina James Stones ya ciati
The end game of this bipartisan dialogue will be the office of opposition leader, where Raila Odinga and Martha Karua will benefit. Tumanyozi waziokawadhi wende ayozino ni umanda ninaona will Raila Odinga and Martha Karua will benefit. Our son Kalonzo Musyoka will be thrown under the bus again. Methoi we mutu amwe anake kasi ati thina wa Kenya kwanza ti Ruto, but ni hao wako nyuma yake wanaongea sana maongezi yao. Okay, nake Samson Musyoka vauva Ruto Amina Rigathi alike vaitonye kamwa ona ndio na maimina miaka 5 mevamwe mevamwe miaka 5 mevamwe MAANZO MAANZO wewe pata na kaoneni naona wako watomba wewe mwenyewe Kelly Kioko Kelly Kioko Vicentian asia ona MAANZO wasia ndo support kutongwa wani mbai ile ketha atongoi nita Mheshimiwa Kalonzo weona tukaumelela va no nginya umanye siendo ila si unene wa maandamanoni siambatie during handshake. So Raila avindie ki lastly ma DVD na Simba wa Roma eto papa wa Roma mauma kwa Raila ni manama nyenesa ndoya wa eka kwemwa ni kwebanga we papa wa Roma ina ma DVD meselikali ni Benson Mwindi ni kulia MAANZO kana lelo wa kuma silanga wa thwake kuthi wote Kenya kwanza ni kuseuvya na makueni tuisa vote ya Kenya kwanza. Motumani kwa maingi vangu minendi Mheshimiwa MAANZO akamba mayesene na maondo maandamano useto akainga Mike na indi tuikitomina by the way komina tuimina mongelegete ona mongela ando kumanza unena niani no mana tondo kila amwe makasa kwa oandu ala me mulengone wose twa Steven Savo na indi Samson Musyoka ngewa isu ya utila athukumi ma serikali mosara 3% ni mwambiyo wanzia nzau ya olosani athukumi aingi ni mosie loans na me yekia kana au me yakia kana maki wa nyumba sio ni banks na indi utumani wa muthia Felix Musyoka yase MAANZO nienda wati utuete uthei wa undu mbesa sia kisa si utumika vena athau kikuma ward level mena makulu mengi ni wa wate kiuni cha Mheshimiwa MAANZO na indi kuna madhao mande ni ma county ya kile matumita budget langu na nitie mama kweni ma flag off hiyo ni governor Mutula madhi tarakanithi madhao manechuma ki na kwa ni dhana ati maondo asu kabisa ni madhao kimonene mono tuimine Mheshimiwa MAANZO zipo ndilaka ni balakini nienda kwa Asia kana no oso ngeenda to siakusia muthiana to kindu kila kipata muno kwa mukamba yu mundu la muima wina kibande kana bikite miaka yasa kibande na nundu andekani wa kula ni ukite osakula izo ni onze lanze opyo ya kunena tamukuni wa kula na wasakula sisi awithe ni wamekuna kwanza ya Syonthe nundu wasakula na wale wamekuna nicho kuka kusumbikwa nuthuku na ndikwenda mwene nthi atikwengo ubwo wepe mundu kudilie kana Raila Odinga noeze kwazia Kalonzo tosha mbuine kama wegweto ja mama bandu babikao kethe mbuinde kama na itakweto ja mama ndikameka kondu wau enda wende tekela kwa enda nda one na bailio ndo bailie ni wise zate na Kalonzo akaamana ande bandu kaza kuthi kwa hiyo ndo penzia tutona kweza kutethania tandu ma Kenya na peundu usumbe weza kuma katika kula utu wa kwile ukathi kundu kungi kwa mbaingi ndo kweselanzi Yesu na weta kondo maandamano nimeregulate sheria na mali tenda mema muwe na mama sukume yasi ndio imekwekeka yulu wale lula wendete wale takuma wote ukathike twi weseleta thwake dam ukanasia nesilanga
na silanga ifunded ni African Development Bank na serikali nitisini ndelele lakini ma engineer na ndolama kwete mbango zini make design manayo obo methane na betie na ni mande na kusisia with ibinda yani yale losu ndi yakole kwekwa lami nundu bantu bonde na silanga no mpaka pakapikika kwanza ya lami na nichola mizu maketui uke wote na ikwata nzelelo lo endete na makindo kwa ndo ndi kona ndo maeleta kutelemwa nichu na serikali no president logo za kuka makueni ngweza mutabya yolo asindu isu na ndimo sukuma muno ndo zini gwe yolane nyibe nando na zini gwe ya wa mubinzani na leta umukuni yakelele ngaweta kindu chuke la mutha ithono kethe ona kometa no choli likene na leta kweka kindu kama kuweni ukethe asio kailobi alilikene lelo zu kilanda tika kondo uzini gwe ya wa mubinzani na nyane tayari ndo yuti ni katika ubinzani kukuno ubinzani pyo ubinzani ni serikali yetelete peke moja wetwa yolo wa kusawia peke ndo sawia obisi wa mutongo yu opposition utaendete katika referendum kozi ndo imasi unene maba no itwa kora kuyenende katika ya mwisho ndo pendwa katiba kendo kenene betu utaendete kora kuimwenende koke utike ndo cha hotel myando na ni ekwatya itokwe kanesa katika onena ni oloende na kindu kila ja mwenende na kindu kila kioseo kwa ndhe ya Kenya ni jale takuma onena ni anu nakula katiba kaeleta obendwa nene zikiru cha leader opposition nikesukumewa mnone president Ruto lakini agesukumea patango yoseo na tijo kicho kabla zindumbingo usukumea na kusobya mea wa mingi itahati ya katiba ya bakando mingi byo atekele kwetwa executive order kondo wau keno mpaka katungwa kula kuenende teo ndo ubendwa serikali muthembozu utasileta kula kuimwenende no taketa referendum mheshimiwa Maanzo utumani bano wa muthe pyu nikenda usongie na nondo ne kulwa makulo kala umwe no kuletwe nethi akane usome na tuimina alo kethi atongwe asu na uimea no sio nondo akuka ikumbini kutwete misakwa they are mature and disciplined men. Number 1 kwangulile Maanzo ati yo mwiso wa kindu kino kini mwau nondo ni wese kila menda na ageke in brackets Maanzo ni muhimu no aya. Number 2 kwa kule bwana FM ati wata mutaalamu wa siasa eona mwiso wa kilingese ki ni mwau. Na ndi number 3 kwa kule engineer MALITI ati woni wake ni mwau kuhusu ivela sia Kenya kwanza ila kana ila Kenya kwanza inengete akamba so far na ndi chamuthia ndeto politics ye meaning ngito muno kulya ataalamu asuna muno Maanzo no kutabya kana siasa sia 2027 nesio siende na ndi twekomina oswetwa Cosmas ndambuki kumangale kosia Barcelona Spain na baadhi monde Barcelona ne kodauka yani mazinda wa nil Atletico yes akane tuge mwana kasui Barcelona mopea muno ndi mutabya kana ina ndiye the Spain kele Barcelona ni Messi na bandu wetu Bilbao Atletico Bilbao kula taumizie cooperative university na cooperative university mo the university ende samuno kundi ya Spain nene Messi na sana ni kienesa yolo asinduisu kwa utwe mkwatisia makulu ya mono ngulio na ke ngulia ese sungeo upinzani utumeanze ya Syonthe kumya serikali lazima hiyo kwewe kayete tete okay na maandamano ninzi emwe ndika leo ndo kana ndi ikatwa ithu no wewe mundu wa weta ndekuona tuituya we wake imani we wa mwandani tamvi nundu be undu twandu moene makale serikali nando makale serikali ki katiba be undu kwikawa serikali ni lele wakati kati nuno ni mugambe me serikali undu kunekiwe na serikali ya Zimbabwe ya vindwa na kula sia kunwa ingi nando maendeleza kono ukelelo ni tusundikwa kwanza la elite Kenya kwanza ni nzio yatu ayenge waya kutheza mauta na stima menda mekyo na menda na mbesa ime okolania ngina 3% hizi maelite enda sita banitwe neza siende tena
yuko ndo wone bendetwe na kithui kingi na kwe kuna kithui na ngulu mbingi na hizo tiyo serikali ya mbe one tebaluka nundu wa ngulu serikali ya Saulo anyuwe mundu museo na mezangulu serikali wake waema awoza ni mundu wetu wa David alo ba kulia kamba tuikebudie mheshimiwa Kalonzo tuikekie siasa Kilondo end game nundu na kudwa end game yes end game no demanda formulela ziopyo ya kwenu cha Kenya kwanza magenuka 2027 yezu kana 2032 toila omenucha kwanza mwaka nenge nundu maende na opinion yandu na pena thina mwingi muno ona kateke Kenya kwanza mbene ina kaum mwingi muno ende bunthene ila kuna imbo ya manoki okityo ba masaku na be kaunge mwingi ende is paki imani katika tu waringathi na imwana zigwetu andindi nyoro pena kaum mwingi muno tenda serikali ne kuthukuma ndo serikali ikwenda kukita naene kwane ine kuna kithui kila kindu ni lazima Pichapa huyu. Tena serikali njoo. Haya, asante. Mheshimiwa Senator wa kaunti ya Makueni Dani Gitonga Maanzo amini lava uwe asia kwanzie mwaka nelengi makeno cha serikali ino ya Kenya kwanza. Haya, newa yetu Mheshimiwa FM. No, mpatita. Tio toka mina. Nizao. Yes. Yue kulila ya mwezo ya kulwa. Kundu neona waile kuisa kodele laba. Ni Cosmos. Mozia hizo zui to Spain Cosmos. Ndo kadhala kwanza ya hizi mono. Ngaleko isu siku yetu ngaleko ile. Sikadha ingeane ya ande ya Kenya kupenda na mo. Undozu kadhala. Na pe Mozia hizo ngine uya weta Seneta ne wetie ni kwatia proposal tizina ina ya makao mutwa. Kwa alikete Uneenan'Ya nyozu ila 70 member azimio na azimio nyozuti uneni wako ati woni wako woni wako weke wabukanio na woni wako nozeo pak okethia netwa no pata atongoi a little bit neutral na nye monango o ndumozia hizi ongewa hizi nendo na uneno monango okethia niendegethia utongoi we kanisa ukethia we vota mediators nundu nangale kweno ingi yutongowe kanisa wakata ta mediators undozuwa ilo dhala na Kenya nindi ketanga hii ene ma Kenya maketanga hii na ila makona utongowe kanisa walikela kunena na utongowe wambi na maikwate ane ukaithio na mwene nthi mewe mena mu wati yangale kwesu ko nye undu nisi no undu nonete undu newe Mozia hizo zwe ainena kana ndeto esugua ya siasa bakinya ndeto etha thingi tu yes yu ngaleko ino sili si sukumana sitatopaluka na mwiso ugeza ona ozia kalambi wewe sia asia yue kwatiki ya mugo na mbia Kenya getha ina mu yuko unye na juni jongwe ndi ula kwa monene muno na jo ya chekele binda tikolwe nikwikala tine iko peo mutongo yungine uyo umba none ozu na yaba MASAKU iko na mutongo yitu okamba ana ya muzumbe pakatha pe nundu muzumbe nozo ma Biblia ndiye na mwandu nona hizo ma Biblia pakatha pe muzo wa Biblia ni wete robo wa andu kuthengeania patone ko betwe ai kuno ko vuthia ngai yumuzu ni wozu Isaia imwe Isaya kilungu chambe ya musawa 18 ukaitu nena haya na nendo kutapyo ndumwe Erastus wa bata waeleka lawisi no taileza ukula ukenda kubetanga mezwa ya Biblia winguni ya simu ngutume obwanyo kilungu chambe ngole na ile musawa 18 na 19 ngwe Yohana aneyiwe ati Yohana in fact naila amba kwezilia Yakobo itatu umeanza kwa ati Yakobo ana nangi ogwanyo kwazia maandiko onthe ala umona katika ndeto ya ngai mebata kondwa itumi bingi na Yohana nakewa mundu ula ukethwa athenda kumya maandiko kuola maandiko ano kana kuongela make uzungio wela hizi au mya maandiko mawathi mmeumwe thayo ne wake o
na ongela maandiko mawonzu na mathina meongeleka othayo na wake o kwa unu sio ilati uneno bo wandeto yange together ti and device tioneza na ngimina pio nendo mine aba ya malindi zile mene tekeli kwa serikali ino yes Mwanzo mimi ya ngimina pio ngimina pio tuenoke enda kumalukela ba ya malindi yoana nana meongwerero na ile ningukulia andu ma Kenya nundu ukakulia andu enyi makwi andu ma Kenya tietikiri na eti sendeto yo ndi pabikie bwata ukethe andu makwite maingi beteu no kama makakulwe hii yo mutumite maandiko mepa kupika pau ati Yesu unaini wa Yesu unaandikwe na Yohana unaiti ati so maindeto na muka manandeto neka muthazia yukethe ati ite wizindu ino te utakwezia waile kwikala utekuya ukagwa nikano kwa na Yesu ni wenene zetisia na mwezo biwa ziaizia na ethukize maitu ni mubea nundu akwetha na itu mubagaza isu tuwi ngayende na umwikaneza na ni kwake yute yumaluka nyene nigeta musako wa mubugo na kilomo nigeta musako ngaya runenga manonge tikakomani aba tende na kumba ni misako ngaya mwathime mono asante ni muvya muno wa bwana Fred Mbatha kwa lamu tamwese Fred Mbatha mutaalamu wa maondo ma otongo ina uteti na niwe ni wongelilwe kasi yetu mheshimiwa na ndi audha wa kazi yetu akau mheshimiwa Maliti asante tumine asante wewe songelea kule nenda usongea Mkenya usiku ya Barcelona ni wakulia katika Kenya kwanza nyanya ya kamba yeva nenda umusongea ndimu ya Kana embwenu na asia isi nooneta Kana katika Kenya kwanza niko hapo ndiwe akamba na no maende na kwa point wa katika serikali kulia uona hata myanya yesu yumanengetwe myanya yesu manengetwe ni we kwati wako ni kananwe ni kuendelea na kuongelwa nundu wasisia o chuma ni ogetwe ula wa deputy governor wa Makueni onanengi wokevela isu signs cia kuona ni kana no maende na kunenga ndo ivela kuma bao kamba kamwiso nenda ukulia kamba ndo tuinena siasa siasa nazio twanena siasa no itache amaendeo nenda ukulia kamba ndo ikuyenesa mabande miti ndo ila wona mbose mbinge weza kwethia ezi alika kiwu na kiwu kena lateta flood ndo itwa minie mitele kwata kiwu gethia kiwu kina dia speed twacoka twaumia kithanga the kumbo sene izu ethia kiwu kiuluma kiendete na speed na yu kuambua mbinge na amina udhala pio titua tena kiwu ndo itwa atamie mite kwa nenda ukulia ndo ala mekukube na yema mabanda miti embwe kitheka chaku kike mane panda miti na kilomwe amina kweko wethia ni twa kitana na kindu gitu ita climate change nundu ire temperature zile tenewe mwai wa kele mwako ndia sewa another year na sio ndo sio mbesi endania na climate change yes yeah timu vya muno mheshimiwa Honorable Francis Maliti engineer kwa lamu tamwezi anai munini wa governor county ino ya Masaku na inde timu vya muno watongo inondo wakoka mwanyo wengi wa viengo ka takithio twiko kwa vai kuombini twende si onenania ondo na cia twekia koma na inde ndia cia ekoti ni yakuba yake ndo Musakwa wevo mheshimiwa MAANZO ni kwate weke atrozani wene koti nye nye nusu etiene sawa sawa na gumo zese ne kwate we sawa sawa kethani wewa wako se wakwanzia makanengi ndeni waone na ni atongo yi kana kana woni wa muzezi wangukewa ndana wina kuendesia ni pole muno na maundu methi awana inde ni mubiawe mwanya kwa kunondo wakosia yesia abandu ba masaile ni onatu atumia masaile na nusu tweva ikumbini na inde mubia wengi kwa alama ilia kilungu cha ikumbia siasa tuambie na mukuni wa visa hata ukana kamera wa studio beta wa Dennis Kasanga na inde director Lois Muthama Joseph Kitheka maitethia ni sengale kwa swingi na Elizabeth Kanyiva na indi kuya radio ni twetha na Kesamu Maunda aikithia kana
mwithukisya wa Mutongo FM ni wakwata Uneenan'Ya imwe kwa imwe kwisila kamemeni ka radio kuma kwa Erastus kithuku anzomo ni kuendea kiwiyo kiseo na indi twiyithia na ila yingi twekiwa yi kwa oyu tiwanesa.